Eno ngotumina tintsene kuphila ora ya 12 nagoro ko Africa vulavula na kuhlekanisa mingiselo mina kodwa ngisela xitichi lexurkonga ukhona ngiselo la Gauteng Mpumalanga a North West Limpopo kumbe uyikuma audio streaming yamngena London FM.co.za mina ni khalanga Pet Mathebola ni n'wana risimato wa gym wa xitlanga wa xingirtano wa jajana makona la ndadazi ni switweli ku la asalema kuna divengele dikulu la asalema mi nga pfulela munghana London FM na sweswi mi nga pfulela Africa ay no khetho swinene ha swi tiva ku amasingita mall swo boha bale ku ni tweni kusuka le renkeni ku fika le makumu le hi kun'wana mi nga yingisela khetho swinene ku mhlawula xitichi lexi mi yingisela munghana London FM na ku va hi miri na hina ka Africa wa vulavula eka nhlekanelo tukwata timhaka leti ti nga tala mingiselo mehe leti hi nga lavaka ku va hi twa na n'wangulo wa wehe eka toho i timhaka leti ti khumbaka vugevenga lebyi byi endliwaka hi vanhu lava ringetaka ku ti endla maphorisa lava loko vo tshika va ku foyinerile hi nga twa na ku pfumela na ku tshemba leswaku hi mpela hi vo maphorisa lava vanhu va valavo hi ndlela yaleyo se ku na vanhu va ku tala va nge le ku rileni hikokwalaho ka swihehlo swa muxaka lowa se hi ta va ka hi bula na van'wani va maphorisa lava va tirhanaka na swona thwi va hi nyika hi ku enta ku hi nga swi papalata njhani swiyimo swa muxaka woluwa kwala ka maphorisa ka ha ri na maphorisa lava va kumekaka va kha va hehliwa hi milandzu xana swi nga va swi vula yini hi vuhlayiseki bya hina ke eAfrika wa vulavula nhlekani lowu hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga si hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo 13 wa swipano swa matiko ya dzonga wa Afrika na vaendzi vo huma eAfrika n'walungu Morocco va ombana ku lwela vungwazi eka Hollywood Best COSAFA Cup 2025 ndhawu hi le Mangaung eBloemfontein hlalela ntlangu lowu wa xitsonga eka SABC Plus SABC Sport DTT Channel 4 na SABC 1 kusuka siku ra 4 ku fika ra 15 ra Khotavuxika u nga hambani na SABC Sport for the love of the game. Meyara wa masipala wa Makhado mkhanselara Dorcas Mboyi va ta rhangela ntirho wa mbulavulo eMakhado Showgrounds. Meyara va ta humesele handle leswi nga fikeleriwa ka lembe ximali leri nga hundza na leswi nga ta languteriwa eka lembe ximali leri taka. Vayeni va komberiwa ku va va tshamisekile hi awara ya 9 nimixo. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganiseni na mbulavuleri wa masipala nkulukumba MG Ratando eka 067 414 4831. Masipala wa Makhado ku yisa vukorhokeri eka vanhu i ntwanano wa hina. kume n'we timela tintsene kuphila ora ya 12 sweswo ni ngimingiselo munghana London FM swa munduku sweswo leswi mbatwini va kha va kombisa ku swi ta fambisa ku yini kambe ke hi le ku vulavuleni timhaka ta ku maphorisa van'wana mayima ni swikhwatehata sweswo leswi van'wana va hehliwa ka timhaka ta vugevenga khale ngopfu hi kha hi twa timhaka ta ku maphorisa ku na n'wana la nga tlhakisiwa Free State ku hehliwa ku nga khomiwa na phorisa eka mhaka yaleyo khale ngopfu van'wana va kha va ringeta ku heleketa va kha va khomiwa kha va ringeta ku heleketa swigevenga van'wana va kha va ringeta ku pfuneta ku phangiwa ka mali sweswo xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo xa muxaka wolowo ke tin'wana ta timhaka leti hi lavaka ku va hi twa n'wangulo wa n'wina eka tona xandla xa president na vo va ta va kha va hlamula swivutiso eka huvo ya endla milawu namuntlha swivutiso leswi swi hlamuriwaka hi kotara hi ndlela leyi va ta va kha va ringeta ku swi hlamula ku ya amahlweni masocha lama ma ri a Democratic Republic of the Congo ya languteriwa hi xiphemu xin'wana xo sungula xi languteriwa ku fika munduku ku ri ravuntlhanu maxaka va nge hi languterile ku la ta vona leswaku xana lava vuyaka hi va hi ndlela yoleyo mina ntwiri tolo ni kha ni vulavula hi timhaka ta ku Afrika-Dzonga yi kume kolomo ya ka 1.5 biliyoni ya tidolara leyi yi ringanyetiwa kolomo ya ka 26 wa tibiliyoni ta tirandi kusuka ka World Bank va South African Federation of Trade Unions va ri hayi swi swoleswo swi le ku endleni leswaku Afrika-Dzonga ri tshama ri kha ri tshembela eka timhaka ta
ta swikweleti ri hanya eswikweletini hi ndlela yoleyo se tin'wana ta timhaka kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona ku ya amahlweni loko hi kha hi languteka timhaka toleto kasi yin'wana mhaka i mhaka yaliya ya ku tinhlayanhlayo ta vanhu lava va khumbekaka ka timhaka ta mikhukhula leyi nga va kona Eastern Cape ta ka ta tlakuka lava va nga hundza emisaveni ku fika kwalomu eka 51 loko ni nga hoxisi leswi nga xiyimo xo tika swinene loko kha ku langutiwa ka timhaka toleto hi tlhela rorolero ku na xihahampfhuka xi nga wa loko xa ha ku tlakuka a India xi ri na vakhandziyi va ku tlula 100 leswi ho vula hi mhaka ku ha swi tiva ku nga ri khale nga twa ku ri na muAfrika-Dzonga kwalaya a swi tiveka na ku xiyimo xi njhani xa vanhu va lavaya i swin'wana ta timhaka leti ti nge le ku vulavuriweni eka nhlekani lowu na timhaka leti ti khumbaku wehe kwalonga kona vaaki va le Midlands va kwatile very high Eskom a yi le ku tirheni kahle loko vaaki va kwate hi ndlela yaliya loko va kha va vulavula na vateki va mahungu lexi va xi rhangisaka mahlweni kumbe va xi tataka i timhaka ta ku va tata ngopfu timhaka ta ku vakhegula kasi hikokwalaho ka yini mi nga vuli ku hi laha gezi swi helela kwalaho phela va gogo halava njhani va gogo hikokwalaho ka yini mi lava ku tirhisa va gogo ku tumbela timhaka ta mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko swi ta ka timhaka ta gezi ke hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yeleyo hi ndlela leyo nokora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tirhisa nomboro leya 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kandziyisa rito ka 0657443911 sweswi u yi byela timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona ku fika laha ka hafu ku bela awara ya 12 hi hafu ku bela awara ya 12 hi avela na vutivi ku ya hi laha mi tivaka ha koho hi timhaka ta mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava ringetaka ku lava ku ta mi tekela swa n'wina hi vukungundwani ti-scams teti mi va ku mi kha mi hlangana na tona mi ti papalata njhani mi tsundzuxa ku hi nga hundza njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo hi tlhela hi langutana hi timhaka ta swihehlo swa ku van'wana va maphorisa va le ku pfuneni swigevenga tanihi vaaki mi ri yini hi mhaka yeleyo tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wina mi angula ha toho hi ndlela yoleyo yabanjwa Munghana Lonene FM yiseketele Matsila Annual Soccer Tournament isonto 15 Khotavuxika 2025 eMathebane Soccer Ground emugangeni wa ka Majosi. tournament itasungula awuri ya 10 nimixo yele awuri ya ntsevu ni madyambu vantshwa hinkwenu kusuka emugangeni wa ka Majosi na matiko akhelana va rhambiwa ku va kona Matsila Annual Soccer Tournament 2025 Munghana Lonene FM #60 matimba ya xiyanimoya nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni umuyingiseri wo sungula laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM hlekani ayena vashumi bophethe na muhumelerisi Ncindani ayi papa nipfukile hi va tome ngo vona vala minge mina ni tsabula leya leyi vulavula ku hi issue ya ti-billion teti tivaka ti kha ti nga hoxiwa hi World Bank ka tiko ra hina bophethe loko ni tshama hansi ni swi hlayelela a swi vi na sense ku ya hi mina ka tiko ra hina kumbe ni vona swi nga ri na nkoka ngopfu ku tsutsumela ku lava ku lomba mali leyi hi nga ta hetelela fane hi hakelela xikweleti xa leswi hi nga ta ka hi nga swi tivi ku hi ndleyini hi yona ni vurisa leswiwani ku loko hi tshame hansi hi languta sweswi hi nga va hi kha hi ri na swikweleti swingani loko mbombomeleni tanihi tiko lembe na lembe handle ka xidziva xa swikweleti leswi nga ta ndla ku na le ka matiko laman'wana loko mi fanele mi dlaya vuxaka swi va sawa mi ta tsundzuka ku last la ku vulavuriwe issue ya Russia ku he na hi pfunete matlhari ku hi heleketa matlhari ya Russia swin'wana swo helana sweswo so swo fana na sweswo swi hetelela swi implicate tiko hi ku lahala kun'wana hi kwalota kona mi kuma ku hala ka le venge hi pfuneta kona se mi kuma ku swi hetelela swi fika laha na vona maybe va nga lava ku hi panicha hi mandlele ya laho yo okay fine ma kolota hi nyike mali hina kumbe swo fana na sweswo mi kuma ku swa hi tsandza hetelela hi va tiko leri se hi nga ta hetelela hi kumeka hi hlupheka loko se swi langutini hi ku a swi pfuni nchumu hi fanele rhanga hi lunghisa tiko ra hina bophethe loko ni tshama hansi ni languta a ku na leswi swi venge i vutihlamuleri kumbe leswi nge accountability hi xilungu
a hi na vutihlamuleri tanihi tiko kumbe tanihi varhangeri lava nge le ku rhangeleni ka leri tiko. kambe ani va vulavule timhaka ta ku kuna budget deficit tatana godongwane ivi mi va ku va lava ku ngetela VAT mi ala se a yi ta fanele hindisa ku yini deficit leyi. Okay, fine, both kaneti na le hi swona ni nga pfumelelana na vona ka sweswo mara before ku ngeteriwa a hi veni na vutihlamuleri. Timali hinkwato leti nga kumeka ti kha ti mbombomelana ti nga kumeka kha ti dyiwa hi lava vazondo va humesini swiviko ti-commission ti tele letin'wana namuntlha ku le ku ti-business letin'wana ti le ku humeseni ka swiviko. Mina problem ya mina i ku endliwa yini sweswo. Se loko ve both nge fosteli ku mi ri n'wina mi lava ku fostela ku mi lava ku rhwala bakiti hi kelela mati hi chela ka poto kumbe ka drum leri nga boxeka a swi pfuni nchumu hambo va ta na mathangi yo tanihi kwihi mara loko va ha chela ka drum ro boxeka ka ha ri noto a hi le ku ndeni ka nchumu. Se ku fanele ku rhanga ku phechiwa xiphiqo lexi nga kona hi na nkingha la tikweni ra hina hi leswi hi nga busy swi nga ta helela swi endla ku vaakatiko a mi kha mi tlanga xinavето xin'wana tolo ni mingiserini xa sesi loyi a nga vulavula timhaka ta swe le tliliniki ku se va hetelela va teka va ti tekela nawu va veka mavokweni ya vona. Both pete ni tshame ni vulavula ka nongonoko loyi na n'wina ni ku ni mi nyika xikombiso xa ku loko ka n'wina mi ri na vana va n'wina vambirhi mi kha mi kota ku va sapota kahle va kha va dya kahle ivi ku ta n'wana sesi wa n'wina ku ta n'wana buti wa n'wina ku ta n'wana hani ku ta n'wana mani ni mi byela ntiyiso loko ve xikhwama lexiya a xi le ku ngetelelekeni muholo kwala a ve le ku muholeni va ngetela kwala mi tirha kona mi ta hetelela mi fika laha mi nga ta ka mi nga ha swi koti ku vana va hanyisa leswi va hanyisa hi swona emasunguleni laha swi nga ta fikelela na ku vana se va dya ka mbirhi hi siku instead of ku dya ka nharhu na ku va se va dya kan'we va tlhe va zondana hi xivona se ni mhaka ku se fanela ku ta kwalaha se lava ka n'wina va hetelela va zonda lava nga baka ene ve nge mi kombeti n'wina mara va twa lexi vona le hansi le leswi nga ta va nga ri zonda i swilo leswi nge le ku ndlekeni laha tikweni hi ya hetelela ku va hina lava se hi nga ta fana hi lwa na vanhu lava nga la hi lwisa vona hi ku mfumo wa hina wu le ku swi voneni a wu le ku ndleni ka tika leswi wu fanela ku ndla swona. Hi leswi i problem leyi nga kona leyi mi ni vona ku yi ri kona leko a ku rhangeni ku lunghisiwa tiko ku sungula loko va ku cinciwa milawu a ku cinciwa milawu loko va ku fanele ku va na punishment leyi fanele ku niwa punishment a ku ve na punishment mi nge vuli mi ku sweswi va both pet va ri va dye mali mara both pet va tshama ka mention va driver timovha ta timiliyoni and stuff why swi nga teki swi xavisiwa loko ve both pet va endle vukungundwani a swi tekiwi swi xavisiwa vuyisiwa mali ndhawu inkomu kombo ta mina 0860002543 na vona ku ya Afrika wa vulavula hi ya mahlweni ka leswi 13 wa swipano swa matiko ya dzonga wa Afrika na vaendzi vo huma eAfrika n'walungu Morocco va ombana ku lwela vungwazi eka Hollywood Best Cosafa Cup 2025 ndhawu hi le Mangaung eBloemfontein. Hlalela ntlangu lowu xonga eka SABC Plus, SABC Sport DTT Channel 4 na SABC 1 kusuka siku ra vumune ku fika ra 15 ra Khotavuxika. U nga hambani na SABC Sports. For the love of the game. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Mungana eka 43971 yaleyo i Mungana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Swa hlamarisa ku ri ku pfuniwa nyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susaka vamakwerhu yo mino ndzi fanekele ku chela petrol nakambe ku ya eka wavo bangi ya mina ya ndzi khensa kokwalaho ka sweswo swiper FNB Visa Aspire card ya wena ivi u tlheriseriwa ku fika eka 120 litara hi ti-e-bucks loko u chela mafurha eka engine. Pfula FNB Aspire account eravini ra le kusuhi na wena. FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo. Ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Ungayelele eka Afrika wa vulavula.
se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni la ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile lero wu fana hina vanhu va kona that's why ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni cokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku ku na problem ngopfu tiko leri palamende ya rixaka leyi afrika wa vulavula kamgana lona na FM makomba ndlela 23 minutes ntsena kupela wara ya 12 ai amkele nungwana mingiseri lo nhlekani ehlekanisa bona botfet na vayingiseri hinkwavo nongonoko wa Afrika wa vulavula ai papa ku vula ka n'wina mo ku timhaka ti tele himpela timhaka ti tele mona mina ni xekanyana kutsongo kwala ka timhaka leti mi nga ti khumba botfet ni kombela ku sungula hi ku pumba botfet leswi ndlaku ku ni pumba mi ta swi twa loko ni karhi ni ya mahlweni van'watipolitiki va tiko ra hina va hi onhela tiko ende va ha to hi onhela tiko la ri nga ta pfuka ri nga ha vuyangi loko ku ri leswi tiko ri rhanisiwaka swona ra ha ta fambisiwa xiswona ku ya emahlweni leswi ndlaku ku ni vula leswi loko ku karhi ku ri busy ku gangiseriwa nhlawulo switshembiso leswi tirhisiwaka botpet i switshembiso leswi nga hanyeki hi ku ya hi mina leswi hi minduku va pfumalaka vutihlamuleri ehenhla ka swona ku nga leswi va nga swi vula loko va karhi va gangisera nhlawulo a na ha ri ntsongo ngopfu 1994 mara switshembiso leswi swi ri kona a ku ri ku gezi na mati ku ta va ku ri mahala laha sweswi swi vuyaka ehenhla ka vona va pfumalaka tinhlamulo ehenhla ka swona ni swi kongomisa ngopfu ka malokixi lamakulu mo fana na va Soweto laha botpet ni vula ni nga ti pfinyingi loko gezi ku ri ku a ri xaviwi la South Africa hi 50%, 45% hi le Soweto la ri nga xaviwi kona leswi swi endliwe hi yini van'watipolitiki va xiyimo xa le henhla vo duma a ku ri laha a va ta va kha va huma kona a Soweto laha a va gangisa tivhoti va swi tiva ku vanhu vo tala va ta va kuma kona hi mhaka ku va tshamatela kona va tshembisa ku mati na gezi hi mahala hi leswi namuntlha swi nge le ku hi onheleni atikweni ra hina hambi ho bapata hi ya le na le hi chava ku swi vula ku ri vanhu a va le ku xaveni ka gezi a Soweto namuntlha na tolo na tolweni ve le ku hi pfaleleni ka switarata hi tsandzeka no ringeta ku ti yimayimela hi switarata leswi va nge le ku swi pfaleni hi ku lava gezi leri va nga swi tiviki na ku i mali muni hikokwalaho leswi nga ndliwa hi van'watipolitiki va hina va nga va tshembisa ku gezi ku ta va ku ri mahala impela mi vula ntiyiso vanhu va tiko ra hina loko va lava mati kumbe gezi kumbe vukorhokeri va ta ku va khegula i tivutisa ku mukhegula i nghena kwihi hi ku mukhegula i yexe mutini ku na vanhu va 10 andhaka yena so vanhu lava hinkwavo va le ku lweneni ka mukhegula luya hi swo phela ni vula swona ku loko mi vula minkarhi yo kokwani vakokwana va n'wina mi nga ri ku vakokwani mi ndla yini a mi ndli chumu kambe mina mhaka yaleyo mi khunguvanyisa ngopfu loko ni twa munhu kahlekahle kusuka namuntlha a ni nga ha hleketi ni nga ha twa munhu ka xiyanimoya lexi or ka nongonoko lowo duma a ku phela vakokwani yaloyo a ho fane hi ve hi mkhati ta va hi dyela nkarhi wa hina lowutsongo hi nga na wona la ka nongonoko lowu so van'watipolitiki va hina botpet a va hi khomi kahle na hina a hi ti khomi kahle ku hi pfumela ku gangisiwa hi swilo leswi hi swi vonaka ku a swi hanyi swi nge humeleli inkomu botpet
nametho bot nametho cancer snene 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ile ka mngana lona na FM makomba ndlela makume mbiri nkombo timene tsentsene kupila wara ya khume mbiri a cancer snene loko mkhamtisa tlhelo roro lero ra mavonelo mativa ku tengiwa ka nandu wa ku dlawa ka AKA na swa swila ku teka swi tikomba swi ka swi ya kweli ka leswi nge le ku endlekeni ka va Senzo Meyiwa undiseriwa mahlweni advocate Abigail Ngoveni veri va hundisela mahlweni mhaka yini ncindani kumxana mi hi vutisela vona hi twa ku va nga hi byela na sis Abigail mtivi wa nawu kambe amukeni mingiselelo hi nhleka ya ku na munhu la 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka mungana lona na FM makomba ndlela hi ndlela leyo ku na un'wana nga ni rhumela i mhaka la ku a nga swi tivi ku n'wana loyi a nga pfuneka njhani kambe ke ni ta ringeta ku swi landzelerisa hi kota ku vona ku hi nga n'wi pfuna njhani n'wana loyi kambe swi tikomba ku ri n'wana loyi a tekeriwaka mali hi valava va n'wi hlayisaka hi la hi ta swi vona ku hileswaku tiko ra hina himpela hi fanele hi languta vumunhu bya hina ku byi helele kwihi kambe a hi amukeleni lowu mingiseri nhlekani ayi njhani Butpet buta mina hi pfukile n'wina mi ri yini hayi pfukile man i CNK la a ni ku Butpet i mhakankulu ya mina hi lava ku varhangeri va hina lava nga le henhla va tirhisa mali hi ndlela ya vusopfa ende loko va kumekile ku va a va yi tirhisanga kahle a ku vi na ndlela yo va rihisa yona mali na le hansi timeyara vakhanselara na vona va tirhisa system yona yaleyo so a ni lava ku vutisa ku yi nga yi papalata njhani mhaka vo fana na leyiwani kambe loko n'wina mi ku a ku na ndlela ya ku va rihisa mi fike njhani kwalaho hi leyi xo sungula Mwachi president wa hina Matamela Ramaphosa ku na timali letiya va nga vulavula hi tona ku a tirhi hansi ka masofa na matirasi leswi a swi nga ri nawini ku mali a yi fanele yi va kona la tikweni leyi humaka a tikweni ra le handle so na sweswi yi dline ya voteriwa a palamende ku mhaka leyi pfariwa a nga vi na impeachment ka yona so va yi papalatini mhaka leya ku hi nga vulavuli hi swona hi nga swi lunghisi so loko hina hi rivala kambe loko mi sungula n'we mi ku va tirhisa mali hi vusopfa loko mi sungurise sweswo a swo hi swona Butpet kambe swi fambelana na leswi mi nge le ku swi vuleni sweswo ku tirhisiwe mali hi vusopfa mi vula yini a swi fambelani no vula ku swi lulamiseni kahle mi ta kahle bota wa mina hi ta kota ku vulavula kahle swi vulavula a ni mi arileli ku mi vulavula yini kumbe yini i mavonelo ya n'we kambe a swi vulavuli loko mi ku tirhisiwe mali hi vusopfa hi ku laya ka mali leyi ku vulavuriwa hi ku yiviwe mali ku tirhisiwa mali hi vusopfa i swin'wana ku yiviwa mali hi swin'wana naswona case leya ya ha ya mahlweni kambe yi lungiseni kahle mi vuya hi tatwa ku mirini kambe sweswi hi tweni nhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya ko hi la ku vulavula hi timhaka letiya ta ku heyi veri van'wana va maphorisa hi swigevenga swi kha swa vonaka hi timhaka ta tinhlayanhlaya leti ti nge le ku humeni siku na siku van'wana va maphorisa hi swigevenga se hi ndla njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo tlhandla kambirhi handle ka ku van'wana va maphorisa swigevenga yin'wana mhaka i ku van'wana vanhu hi mhaka ya ku vona ku van'wana va maphorisa swigevenga ve le ku tirhiseni vuphorisa ku ndla vugevenga hi leswi hi lava ku bula hi swona andzaka leswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we Afrika-Dzonga ri vekisile ku tlula biliyoni wa tirhandi ta mapfhumba ya nhluvukiso nhlayo vanhu lava nga lova hi Eastern Cape tlakukile ku humelerile mhangu ya ku wa ka xihahampfhuka mahungu hi xitalo hi awara ya n'we mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Edzani, Nkowankowa, Giyani na Lekapani. Uyikuma eka 92.6 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela. Ukayelele, eka Afrika wa vulavula. Ndinenkinga ni vakasasa wala mkhuhlu
kuna mali leya ya ku kuma hi vakokwana mathi u na 8 years se ndiye ndiyamtsabisa ndize ndiya sweswinyana a ndiye ka 5 ka ku sungula ndiye va nyike date and then a ya ka doctor se va hi tsalela hi ya kwale ka SASSA ka kwalani ndi vutisa ndi ku why ni a nga qualify kokwana ku ve a ni muchovha hi wheelchair a nga koti nkarhi wa ko vhela sike ngopfu ku hamani mara a rhurhumela so va ka nga qualify va ka ndi appeal ndiye ndi appeal va ta ni fonela va zange va ni fonelile ndi tlhelela futhi loko ndi tlhelela futhi va ku mathi still a nga qualify munhu loyi a nga na 8 years mara lavatsongo va yi kuma swa ku mali ya ko yini matihlo a ndi swi tivi mali ya yini mali ya loyi a pfunaka mhakhi la hlayisaka mhakhi 500 o se n'wemela ku hakeriwa ku hlayisa mhani wa n'wina hiko ni vula ku n'wina mi la ku hakeriwa ku hlayisa mhani wa n'wina na ku na loyi a hlayisaka kokwana ni vula kokwani lava okay a hi sunguriseni kokwani lava va na n'wana wa ku mhana n'wina a swa ku nga mina ai mi ri kokwani kasi kokwani ni vula ku swona n'wina ni vulavulaka na n'wina vafambi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. ya Afrika wa vulavula na vala ku hakeriwa ku hlayisa mhana vona hi mkhwa lowu mbili ya mi yi nga vava hi woho loko mhani va lova hi 1999 a ni ri thicara nkarhi wa kona 1999 a wu ri ku yongo switswariwa 1999 hi vunkoka bya mhani se hi lava van'wana va vilela ku mhana vo va hanya kambe hambiswiritano Afrika wa vulavula hi leyi i nkarhi wa wena mingisero mina nomboro hi leyi 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ri ku na xiphiqo lexi nga koho vanhu ve le ku vileleni hi ku ongeti van'wana va maphorisa ve le ku pfuneni ka ku vugevenga byi andza la tikweni leri hi tindlela to hambanahambana hi yo mhaka van'wana va maphorisa va rilela ku ya a tibodareni veka hanyeka loko ri le bodareni maphorisa van'wana a ni tivi ku hanyeka njhani na n'we mi swi tiva ku mi nga hi byela hikwalaho van'wana va rilela ku ya kweleni hi ku ve ri ka tirheka leti a ni swi tivi ku tirheka njhani a ni loko ri ku n'we ma swi tiva mi ta hi byela i xo sungula xexe xa vumbirhi va kha va khomiwa van'wana maphorisa va khomiwile la a White River la tolweni hi siku ra vukhumi ya hi mhaka ya yini namuntlha va yi khoto hi mhaka yini hi mhaka ya ku a va kha va famba va pfuna vanhu va kha va fambisa mbangi se loko ni tshameni ku na lava va fambisa mbangi va swi hleketanga kahle swi vanga mahlu mani movha liya yi escortiwa swi vanga movha hi ku languta movha ku ni vhekuwa movha yi escortiwa leyi hambiloko ri ku na van'wana va nga va luma ndleve mara movha kona a va fanele va lava movha ya le jebeni nyana yi tikomba ku ya escoteka ma yi wa mhaka ko mi wa escota mhaka hiyo se la ku vulavula hi sweswo namuntlha yin'wana mhaka yi nga koho hi ku hi mhaka ya ku swigevenga swi vonini ku van'wana va maphorisa i swigevenga ve le ku tirhiseni vuphorisa va hetelela va endla yini va chuhiseta vaaki va hetelela va va tekela timali hi nga swi papalata njhani swiyimo swa muxaka walowo ke 0860 002543 mutivi hi ta ta na hina hi ta vulavula na hina hi hafu ku bila awara ya 13 kambe sweswi a hi twi wo sungula hi loyi ndleka kahlekani khalanga minjhani bota mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukini khalanga ku va hi huma ka xiyimo lexi hi nga ka xona xa ku va maphorisa ya endla vugevenga ku va van'wani maphorisa sorry ni yi veke wrong tamatisi rin'we ri nga borisi hinkwawo mina lexi ni lavaka ku vula xona tanihi tiko mina ni nga ku hi matitwelo mina khalanga maphorisa ma tirha swinene ende loko ni ku maphorisa ma tirha swinene maphorisa ma hina ma feyila hi mfumo wa hina khalanga ende ku ze ni ku ma feyila hi mfumo wa hina a ni tivi ku rito leri rona a va va nakekeli ni nga vona khalanga ku na maphorisa a ni tivi ku ri ni nga ku lama khale kumbe tisinyara ta khale ni kuma na uniform ya vona tibasulukile okay munhu vuya yi va katsongo ni short cut munhu wa va phorisa khalanga a hela ya u nikiwa ngopfu swilo kahle ni ta ku i nikiwa ngopfu swikweleti loko va ze va nikiwa tiyindlu mi kuma ku munhu i nikiwa yindlu loko a hola mali hinkwayo ya ka bolo ivi va kota ku dla yini sweswi hi nge le ka swona namuntlha so
ni nga ku mfumo wa hina loko wu lava ku herisa swilo leswi a wu zami ku nakekela maphorisa wu va nyika na switirhi hi xin'wana lexi endlaku maphorisa loko community ku ri na switiraki va chava ku ya because phorisa ri ta ku ra ti vhikela mundzuku khalanga loko ti vhikela a yi fikile iwani mativa a ni le ka xiyimo xa kahle xa ku kanetana na muyingiseri mavonele ya yena ma yena kambe namuntlha yima ni xi tlula xiyimo xexo ni mi kaneta ka ku ka timhaka ta mali a yi tale but loko mi nga vula ku swona n'wina mi nga vula swa switirhi ni nga yima na n'wina ku loko vanhu va ri ha switirhi a va tirhi kahle swa ku mali yo yi nga sivela ku vugevenga swona sweswo but mali a yi tali hi swona na mina yima na n'wina na mina yima na n'wina 100% mali a yi tali na kwalomu vanhu va nge le ku tirheni ni nge vuli ku hava munhu a nga tshamaku mali yi tele mara xin'wana mi nga ka maphorisa matiko ra hina hi ma tsundzukisaka a va hambani na swikweleti a ni ri maphorisa hinkwawo maphorisa khalanga ni nga vula ni tlhe ni kambiyela maphorisa ma tirha swinene ma hi sirhelela swinene a hinkwawo so a hi zameni ku hlonipha yunifomo liya tanihi tiko loko u kota ku hlonipha yunifomo liya tanihi tiko mi ta vona na swilo leswi swi humelelaka lomu tilokixini ku ri na sitiraki maphorisa ma chava ku ya ma chava swilo swin'wana khalanga vona maphorisa ma ndlela ni yima mina ni vula mina hayi munghana lonene ni yima mina mi rhuketelana na phorisa xiximo wu kwihi kwalano kumbe ni ya teka xo karhi or ni tsutsumisa phorisa xo sungula phorisa ekhomeni i na xibamu la a nge ndzi chumu because wa swi tiva ku munduku i ta ya kwini i ta ya khota ende ku ri ke na tisirhelela inkoho mukhalanga mo hi nga veteli van'wana ni metweni vota cancer swinene 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kambe a hi tsundzukeni ku nduti na nhlonipho a swi xavisiwi kambe ha ku languta ivi hi vona ku wa swa ku fanelake hi leswi wehe i nga ta va khe ti khomisa xiswona so loko ka ha ri na van'wana va heleketa ku vanhu na mbangi hi nge pfuki swa tika ku va hi va hlonipha mi n'wi twile mbulavuleri wa commission ya ntingano wa rimbewu va kha va kombisa timhaka ta ku na vanhu lava va hluvulelaka xihuku vanhu vo fana na va Sergeant Records i un'wana wa maphorisa lama va ti khomaku i swi vona ku va tirha ntirho wa vo va tiyimiserile ma swi vona kambe ku na van'wana hi swi tivaku ku i nhlekani a ka ha ri na munhu laha 0860002543 i loyi un'wana miyingiseri nhlekani papa mina mpfukeni hi pfukile hi nga ku vona ni muhumeleli swin'wana xindzhaku kwala a kenza khalanga mihlotini ku hlota leswo swa ku hlota hi timbyana anlano xihoxe xi venge mbyana kambe na nkarhi ku hava n'wina mi ri yini tana na mhaka eku lexi ni lavaka ku vona loko ni za ni kombisa hi ku hlota khalanga maphorisa ma hina ani leswi endlaka ku vukungundzwana byi ya byi kha byi nyanya i timhaka ta ku va tshembisiwa xinkwa le ka leswi ta swigevenga swi va tshembisa mali yo karhi hi ku ya hi mina a ni ta ku loko maphorisa ma tikuma ma kha ma khoma xigevenga kumbe sweswi va swi endlaka swa ku ngungumerisa loko ma fane ma ya na yena laya ku va kota ku va nyanya ku tiya ku khoma van'wanyana va ya emahlweni va fanele va rewadiwa ku na ku hambana ka loko mbyana yi ya khoma ivi u nga yi niki leswi yi nga khoma hi swona mindzuku loko u ya ku hloteni ya dya lexi yi nga ta va yi xi khomeni se na vona hi mhaka ku va swi tiva ku leyi va ya ku va ya khoma kona va fika va khoma la ku nga na mali loko va vuya va nga vuyi va fika va rewadiwa hi nchumu laha entirhweni wa vona swi endla ku va endla yini mindzuku loko va ya le va fika va phemelana ku hala va nga kona khalanga kambe a ni hlotanga kambe lava va hlotani swi vona a va dya nyama hinkwayo va nyika timbyana marhambu va ti swekela khalanga ku mindzuku loko ti khoma ti nga dyi loko mo ka mi nga yi endleli sweswo loko mi ya khoma mi ta kuma tiboxini ti dyini laya hi mhaka ku a mi ti khensi loko mi nisa hambi ku ri ti-police dog ka lava va nga maphorisa loko mo vutisa va lava nga maphorisa loko ku fika ti-police dog ti ya khoma xigevenga ti vuya loko yi vuya ya bambeteliwa ya rewadiwa mbyana liya komba ku yi kumi xo kuma mindzuku loko yi nikisana yi endla hi matimba hi mhaka ku ya swi tiva ku n'winyi wa yona u ta yi khensa loko va kha va khoma khalanga va nga khensiwi ku ri phorisa rin'wana leri nga khomangiki na leri nga khoma ma fana ma ta ma hola muholo wolowo va holaka wona ku hava kumbe ndloko va ta hi teka ku ya khoma xigevenga khalanga kasi ku na maphorisa lava nga khomeki swa endleka ku va na maphorisa lava nga khomeki hinkwavo va ri ku tirheni mbula ku khalanga xitatimende laya u yo tshama laya va khomi mani ni mi twile hi swona
iko kuna xihehlo lexaku van'wani va maphorisa va teka mali lomu swiphazeni xi huma kwihi hi kun'wana ni rhumela hungu la or khalanga ku va hi ta hlonipha maphorisa na va hloniphi uniform ya vona va hambana na ku teka ti-20 ivi va tirhisa rito leriya ni nga ta ka ni nga ri hlayi moyeni mara kolomu ya swiphazeni swi sukela kwihi a amukele n'wani loyi nhlekani ahe papa mina ni na mavonelo ya mina mani xichuxo laha ni nga tiveki ku ni ta va ni ri wrong or njhani mi ta ni pfuna loko ni ri wrong a ku na loyi a nga hoxaka un'wana na un'wana ta na vonelo ra yena okay loko ni langutile mali a yi tali i ntiyiso ena ku na mali leyitsongo loko a qachiwa va pfumelelini na ka mali leyi a nga yi vona laya mara loko ni langutile nga ku ni nga swi veka hi rito ra ku dyondzo ya mali nga ku a ku loko dyondzisiweni ka mali na loko vanhu va nghena ntirhweni vula na short course leti va ti endlaku na maphorisa la mintirhweni nga ku sayitini ra mali a va dyondzisiwi vanhu ku how to maintain mali va yi khomisa kwini va yi hlayisiwa kwini vo nghena vanhu va tirha va dyondzisiwa ku ya ntirhweni se va sungula hi xikweleti se swi sungula ku fikelela kwini ka ku mali a twa nga ku munhu a ya ha ri enough hikuva a tsandzeka ku hlayisa mali ya yena ku dyondzo ya mali a yi kona hi ku loko ni tsundzuka kahle na mina loko ni ya xikolweni a ni dyondzisiwanga mali a ni dyondzisiwa tinjiya mara sweswi loko se ni sungula ku tirha nhlangano na mali a ni yi tivi na swipulana njhani ku humelela yini se ni nghenisa ku ni xikweletini se ni sungula ku yini hi ku xikolweni a ni dyondzisiwa yini va ku injiya lexi lokhasi swinyenyana swimbirhi valungu a va dyondzisiwa mali kambe ya i khombo ra n'we mi nga dyondza khale lava nga dyondza va le ku dyondzeni sweswi va le ku dyondzeni swa timali va le ku dyondzeni ti-mathematical literacy laha ka mathematical literacy ku na timhaka ta swa timali laya se va le ku dyondzeni kambe lava va nga maphorisa sweswi kumbexani a va dyondzangi maths lit vo tala va vona kambe vo tala va vona van'wani ya la tlhelo va dyondzile maths lit ku khale na yona yi ri koho mathematical literacy ya me lava ni nga dyondza na vo buthet a la ku mi xisa va dyondzana lava ni va tivaka va nga maphorisa ene lava nga endlaka vukungundzwana ni va tivaka un'wanyana a nga suka la hi ni tshama koho a ya tirhela le border gate a ya ku bodeni a suka loko se hi vulavula ka swikwalani ku u ta vaviseka ku u lo boda mali ya wena yitsongo enough a ku na mali ya ku tala laha ni kasi se i promotion aka hawa na ha ri constable se swi tikomba ku se yi sungule vutsotsi ene un'wanyana wa munhu loyi a tisaka swin'wana swa swidzidziharisi a swi tisaka le kaya ene mi ya n'wi poteni loko mi dropa riqingho leri mi fonela 10 a khomiwa munhu yaloye hikuva vugevenga hi fanele hi lwa na byona swi sungula hi n'wina ntiyiso lo buthet ni ta mi kamba minduku ni twa ku mi n'wi khomisini na sweswi loko mi veka riqingho rero n'wi khomiseni un'wana ni rhumela xithombe laha xi komba tinxaka timbirhi ta tivhene vhene liya ya xitshopani liya yi nga sungula na 10 a va ku leyo tsariwa ku polisi yi tsariwa hi xinghezi na hi xipunu very fiat kasi leyi ya sweswi ya mihlovo leyi ya hina leyi yi tsariwe ku cold drink emaphorisa a mi duma ngati va ka hina va swi toverini very n'wina cold drink kasi cold drink leyi mi yi nwaku a mi swi koti ku ti xavela vhele a yi amukeli n'wana mikiseri loyi nhlekani enhlekani kalanga bijani papa mina yi pfukeli ku na bijani hayi pfukile ni khensile ku mi bela riqingho mi rini n'we ya ka mhaka ya ku maphorisa a va holi kahle ni vona nga ku vele yona a yi khomi mati yaleyo ene xin'wana ni nga xi vona a ni swi twisisi kahle ku nga va ku ri hina va South Africa hi lavaka ngopfu mali kumbe na matiko laman'wana vanhu va sweswo na because sweswo swi hi tala ku vana va le ku nawa wa ha landzeleriwi maphorisa va ha khomi va za va distract va escort na timovha ta timbangi i mhaka ya vulava ngopfu bya mali hi ku loko mo languta atibodareni ta hina vanhu va le ku flokeni va nghena ene vo tala va kona va ha tsemakanye hi le tifenseni va nghena straight ene lexi ni xi vonaku hi leswi hi nga xiswona hina vanhu vantima ni ngo swi veki hi ndlela leyo because South Africa hi hina ngopfu hi lave ku ta hi fuma tiko leri hi loko mali munhu o ta na mali vubihi byin'wana na byin'wana bya pfumelela loko byi nga endleka leswi swi vonaka ni loko munhu o ta na lori yi tele na swidlayi va tele ku hlasela hina laha as long as va ri na mali yo nyika munhu loyi a nga yima leyi a nga teka mali va kha va nghenela ku hlasela hina kwala so mali yi nga ku
ilero mali yi ona swilo kwaswo kahle hina loko u vona mali i nga xavisa na whatever loko u vona mali leswi swi vonaka leswi swi nga ku hlupheni sweswo hileswaku loko ma ha sungula mi kombisa timhaka ta ku a mi tivi ku nga va ku ri ku hina kuma loko ma languta kahle xin'wana xiphiqo lexi hi nga na xona Afrika-Dzonga a hi maphorisa i nawu wa hina hikuva loko ma languta matiko yo pfumala mali loko hi fananisa na Afrika-Dzonga matiko yo fana va Zimbabwe matiko yo fana va Botswana matiko yo fana Lesotho tshama vula mahlawulela aku a yi Lesotho tlerile seleni ya ko sweswo swa ku taniya i timhaka ta ku maphorisa va hina va tikomba nga ri va swi tivi na ku loko va hi khoma va ta hi yisa kwihi nga ri leswaku a ku na nawu lowu a va ta fona va hi tirhisa hi woho hi ku maphorisa ma swi tiva ku ka matiko yo fana hambi ku ri a Mozambique anti loko swi cince sweswi a Mozambique a hi maphorisa hinkwavo va khomaka swibamu vo tala va vona va khoma swimoroncisi kun'wana munhu wa khomiwa hi basikiri ku nga tangi vhene ku te basikiri mara va ku phorisa so xiphiqo xa hina Afrika-Dzonga i mhaka a hi ku vona ka mina i nawu ene kwanani mi beni nhloko ya mhaka kahle kwanani lexi mina xi ni hlamarisaka hi vulavula hi ku hi na ndhawu leyi va huvo yo endla milawu leyi va endla milawu ya ku yini kahle hi ku loko ri ka va endla milawu va ri busy ku endla milawu crime leyi humelelaka laha hinkwaswo leswi nga ku humeleli laha a va ta va swi kha swi kumeka swi cinca hikuva va kha va ringeta ku vona va ringeta ku endla milawu yo fana yaleyo ni vone nawunyana wun'wana wo ka wu nga nyawuli vana va hina va fa laniwani hi ku dya swilo swo ka swi nga ri kahle yo xavana eswiphazeni ematshan'wini ya ku va veka nawu wa kahle wo kota ku sivela sweswo va ku a swi rejistariwe swiphaza lero hi ndlela yin'wani vana va nga dyi swilo swo ka swi nga ri kahle swi huma swiphaza swo ka swi nga rejistariwangi swi nga va xi rejistariwini hambi vo dya swo ka swi nga ri kahle swilo laha swi ta va swi ri right aka vona ene loko leswi a mi kha mi vurisa swona loko mi kha ku swi tava swi ri right a mi ya kwalaha ka ku so right hi swa vula ku vula swona hambi vo dya swo ka swi nga ri swona so right hayi vasiyo ene xin'wani a ni swi tiku why hi nga kopeli ku na ndhawu yo fanele Zimbabwe ne a Zimbabwe a ku huweli kona laniwani va yisa lava taku le Zimbabwe va suka va endlela hinkwaswo swi endlaku leni a wu nge pfumeli kumbe ku khomiwa so mara haleni a hi kopeli swo fana sweswo no fa ni hleketa ku nkarhi wun'wani ku na hina hi fanele endla nawu walowo ha swi tiva ku potential kumbe hina hi nga nghena kwalaha se lero a hi fanele ngi tikisa ngopfu ku loko se hi nghena laha nge koti ku lunga inkomo I can't 0860002543 na vona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela a hi kuti wena mingiselo mena angula ku yini hi ndlela yeleyo eka 0860002543 timhaka ta ti-scams ti le ku tikini ni vona prof lava ni rhumele prof Makhuvele va ni rhumele WhatsApp ya un'wana a nga ta ku vengeri klika la swi swa va klika la swi ta mi hlupha kambe amukele n'wana mingiserilo nhlekani hello Botet minjhani bota mina hi pfukile n'wina minjhani hayi ku onda swifaniso swa Botet swifani lava nga fa va mavoni maxangu ma misava mavoni wela nga onda la unghena ya maphorisa Botet maphorisa ma tirha a ma tirhi hi nge vuli a va tirhi hinkwavo van'wani ku na lava va pfuna mpfundi wa tibyoko va ya ntirho va tirhela vanhu vhele va fika va endla ntirho mara maphorisa mala ni kumeka kona hala Gauteng Mamelodi ane to be honest a va tirhi total loko mo languta Botet munhu la twa ku Mamelodi ta mi byela ku na swilo leswi ku na ti-group leti va ti vitana ku va ri Boko Haram va famba va tekela vanhu swa vona leswi ku na ti-room ta 4 mutini va fika va ku byela hi nkani ku hayi susela ka namuntlha 2 ta hina u nge yi ne le polisi va va chava vanhu yalava va hanya na vona loko u ku pfula xitalekisi u la ku xavisa matamatisi va ta ku byela every week u yi nyika 100 rand loko ku ya polisi va nge ku pfuni nchumu va va chava wa ntisisa evutomi bye le Mamelodi ni nge vuli tindhawu letin'wana a ni ti tivi ni vulavula hi le Mamelodi munhu la twa ku Mamelodi swilo leswi ni swi vulavulaka wa swi tiva ene swilo leswi wa swi sungula hikwalaho ka ku vanhu va sungula ka timhaka ta ku va ku ka n'wina va ku ka n'wina va ku hayi laha ho humesa mali ya ku hi kota ku va hi tisirhelela kusuka kwalano ku ve ku va ku sungule militia group hi makumu
exactly botet loko mo langutisa tipolisi ta la Mamelodi loko nghena ta twa ku loyi khomelo ku edzanya u pe loyi khomelo ku i endlini munhu wo dlaya munhu n'wenkulu swa kala and Mamelodi lo no mbyela every week ku fa munhu xibamu mara ngo swi swi hele kwihi swilo leswi ngo swi total toloni wa masiku ani yimi kun'wana hala ni nga yangi ntirhweni a tavhene yin'wana nge boxi viti kwala extension 6 kuna vafana van'wana va tlanga madayizi la sayitini ni fika ni xavanyana biya ni yima hi le sayitini ku ta vhele ma yi vona vhele yo heleketa vanhu tikhoto leya ikulu ya traka leya ma yi vona damani yo fika breaka hi yimile haya mina ni nga ri madayizi na hi ri tshuna chuma mina hi ri sayitini a nga jikangi na le venini iyo byela vafana lava ku endlani pulani ni khomo hi babalani mantwisisi yimi kwala haya kusuka mfana unga khomi 50 rand a ku nyika ka ku jika so u niketa percent se mta ku munhu angele ku tirhela lo botet mantwisisi amethu ku ri Mamelodi a ni ri maphorisa matiri ni vulavula hi maphorisa ma Mamelodi mina loko na kula botet a ni twa ku ti-blue light ti vekeriwa ka vhene ka ti-ambulance ka timovha ta ti-president mara n'wana na n'wana la Mamelodi lo za xa movha veke blue light i blue light ya yini nemetweni hi swona botet a mi ri na mdongwazi wa mayimisi la road exikamalamuleke a hi swona sweswo a ni n'wina ma ha ku vula kumele Mamelodi sweswo va rodesi lava yini nongonoko lo hayi wona wo sweswo mani mi chicha xinduti mara nongonoko ku tlhelo ka pulangi a hi tirhisoso la hi la timhaka la hi bava a mi tani kesi tlhelo rero a hi tlhelo ka pulangi a ti swi va kwihi eka ra munhu la 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku ti kun'wangulo wa wena wu ri yeni un'wana mingiserelo nhlekani minjhani buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa na mina na ku nghenanyana ka leyiwani ya maphorisa leyiwani mi nga chuhi mi yi vekele nyana kula nyana foni ku ni twa mi kha mi hefemelela ya mi nga chuhi hi yingisela danke ma vona maphorisa ma hambana botheta maphorisa man'we mara ti-intention ta mona ma hambana ku na maphorisa lamaya mo fana na leri ri nga hlayiwa hi lava va tingano ya rimbewu lavaya va tirha hi ku va na passion yo tirha ku na maphorisa lama vo tirha hi ku vona va hiriwi hi ku laki ra ku kumbexani like ti-requirement ta vona mara a va na passion vanhu valava va twisisa botheta munhu la nga na passion na loko se loko ri va na ku tsakela va lava yi problem i ku kumbexani lawa na tikweni ra hina ku hamtirho so loko va fanekele ku applyiwa vo applya na vona ivi ya va na laki va vitaniwa that's why hi minkarhi yo tala mi kuma ku va resigna hi xitalo loko se mi kuma ku va ti dyondza swikolo va kha va endla swin'wana na swin'wana na swin'wana mara lexi a xi fanekele xi endleka loko a ko va na nawu bothete hence mi heta ku vula kwalano ku ri nawu wa hina hi wu hi feyilaka so swa laveka ku va na nawu lowu wu tshikelelaka munhu a swi tiva ku loko ni teka bribe ni ta heleriwa hi ntirho loko ni teka bribe ku ta endleka yini ku ta endleka yini kumbe a timovheni ta maphorisa ku hoxiwa tikhamera mandzivisi ku hoxiwa tikhamera na swi tele ngo leswi swi nga hoxiwaka ku ri xin'wana na xin'wanyana xi twiwa lexi xi endliwaka endzeni ka vhene mandzivisi ku ri va vekeliwa milawu hi swi tiva ku okay vhene ya so yi sukile sweswiwani yi fiki yi yima ku a masingita garaji a garachini yo karhi ku ri wa swi vona ku laha garachini ku endleka yini leswi a swi phaza i tiyisi botet lomuwana evile un'wana na un'wana wo xavisa byala lomu tindhawini leti hi hanyaka to freely va fika va yima va nghena a va teki byala vo teka mali va huma va famba mandzivisi mara va le ku tirheni va hlangana na se vanhu lava va nyika ku mali a va wi xitoko kasi na botet a vawo vanhu valava munhu loyi mi swi tiva a ngo swi tiva ku xo sungula u xavisa byala lebyi nga ri ku anawini so loko a ku nyiki 50 rand ye una gain ya una profit ya 100 rand which means angese vaviseka ka mali leyi a nga stoka yona mandzivisi angese vaviseka Kutame nkesili tlhelo rero ra cancer swinene 0860002543 a ndzi twa un'wana a nghena ku mini phorisa
leswi va hi vulavulaka swona hi swona se swi nga leswi hi ta bula na nhlangano wa vatirhi lowu yimelaka maphorisa tatana Mphokwini ka va yime ku lunga ku lava ku ta ku hi bula na vona loko hi vuya mahungu na misava loko hi heta ku bula na vona hi ta ya vutana va tirhaka na timhaka ta ku lwisana na kumbe ku ololoxa swiphiqo swa vanhu lava va swikimiwaka ku va pfuneta njhani ku vona ku vanhu va kota ku swi papalata se hi leswi hi nga ta fambisa swona hi ndlela yeleyo a hi amukele n'wana mingiseriwa nhlekani njhani buti buti mina hi pfukile n'wina minjhani awa hi pfukile swinene a khensa buti hawa na yi twantlha ku mhaka leya mhaka maphorisa ku teka ticoco na ku va va endla vugevenga van'wani va vona amba butete swin'wanyana leswi swi endlaku maphorisa ya kumeka ya endla vugevenga ni nga mi kombisa hi village yin'wana leyi ya Dani loko mi tsundzuka kahle le ndzhaku a ku ri na tigrupu timbirhi leti a ti ri koho le Dani leti a ti endla vugevenga a va n'wi khoma namuntlha mundzuku a huma ene loko va n'wi khoma namuntlha mundzuku a huma a tivekaka ku i xigevenga xa dangerous ma swi vona so loko a humile loyi a nga khoma munhu luya u va ka threat le byaleni a ni ri van'wani va tinwela mabyala loko va famba va hungasa vanhu lava va va ri na se va lala va swigevenga leswiya because va nga swi tivi okay namuntlha milandzu loyi u endle vugevenga ni n'wi khomile ni n'wi yisa exitokisini ivi mundzuku va gawa u humile hi free day mara vugevenga lebyi a nga byi endla byi fita ku milandzu a va a ri ndzeni ka xitokisi until ku fika nkarhi wo karhi ma swi vona se loko swi va tani swi hetelela swi endla ku maphorisa va fikela ka ku tani ka ku va endla ku va na valala va boheka ku cooperata na swigevenga ya na metri i tlhelo ro tika rero musi swi boheka ku va cooperata na swigevenga because u ta khoma munhu namuntlha mundzuku va n'wi humesa mundzuku a ku threateni ene se u le ka danger wena ndyangu wa wena mara lexin'wana lexi a ni languta xona loko ku fana na sweswi loko a hi vaveki va nawu va endla leswaku no maphorisa ya le Giyani vanhu lava humaka Giyani a va yi va ya va tirhela ePolokwane kumbe eSeshego loko va tirhela Seshego government yi endla ndhawu leyi maphorisa lava va nga ta tshama ka yona va tlhela va veka milawu leyi va nga ta yi veka ku n'wina maphorisa la ebarracks ya n'wena yi fenteriwile a ku humiwi loko byo ku ba nkarhi wo karhi a ka ha humiwi ku va na mhaka kwini va ku hi lava ku hunguta ngopfu vugevenga hikuva ha swi tiva ku loko ho mi nghenisanga ka ndhawu leyi ivi hi mi humesa ivi hi mi pfumelela mi famba mi hungasa le handle mi hungasa kona vanhu switichomi ta swigevenga leswi va mi swi khomaka ku ya va na problem ya ku mi ya hlangana na vo se va mi tshembisa swin'wanyana xikwameni na metro papa ni khese tlhelo rero inkomo i awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu hi ta vuya yisa mahlweni ta ka mahungu ya misava hi bula na vasapu hi tlhela hi bula na maphorisa lava va nga hi pfunaka ku papalata ku tekeriwa swa hina nkowankowa loko wo va yi ri phorisa i tsaneke ku tshama barracks u ta tsutsumela ku ya tshama kwini vo Midrand ivi rent ya wena yi va henhla swinene ivi yi nga koti ku ti endlela swa kahle that's why mi kuma maphorisa van'wani va hana nchumu kaya se va ringeta ku lava ku phusha hi ku ndla swo ba mati tingwenya ti etlela leswi swi tlhaka swi va nghenisa nghozini leswi swi hlohlotelaka vugevenga ku ya mahlweni ehlekani botpet leyi mi vulavulaka hi yona ya maphorisa lama relelaka ya tibodareni a no va phorisa na mina ni ve na kate ku va kusuhi na le bodareni la a ni kumeka ngopfu na vanhu va le handle vanhu va le handle a va khomiwa loko va khomiwa va ya humesa ti-400 mi kuma ku u khomiwe na nhlikani na madyambu ya loyi kwala se ni hleketa ku nga va ku ri yona leyi va vulavulaka hi yona ku a tibodareni ka hanyeka Ehlekane Khalanga na vengiseri va Afrika wa vulavula mhaka ya vanhu vo tiendla maphorisa mina ni hlangane na vona kambirhi va ve va ni fowunela ro hetelela ku ra maheleni ya n'hweti leyi nga hela kambe mina ni ve ni humelela kambirhi hi maqhinga lamo va ya tirhisaka va tirhisa vuxokoxoko byin'wanyana to va byela hi munhu la nga le kusuhani na wena ni nga endla xikombiso hi ndlela leyiwani Khalanga va nga mi fowunela
va ku na muyingiseri un'wanyana mi ripotile emaphoriseni ku ri a mi vulavulangi na yena kahle hi nyiki mali ku ri kota ku phumula nandzu luwa loko u nga hi nyiki mali vito ra wena ri ta ku onhakeni ni tshemba ku ri vanhu lava nga hakela vanhu lavawani va vuxisi va tirhise vuxokoxoko lebyi nga le kusuhani na vona na khensa Khalanga. Njhani Bothwell? Lexi hluphaka ngopfu sweswiwani a ka ha tirhi swona leswiya swa ku munhu i na calling yo karhi ku va a tirha swo karhi. Munhu un'wana na un'wana o ti tirhela leswi yena a vonaku ingaku swi na nkoka aka yena. A swo sweswo loko munhu ze ni pasa matric ni khoma license swi ri hoyi ni right ni na qualify ku va police. A na ha tirhi hi ku mina ni vitaneliwe swona na calling ya swona na vunese ku ze mi kuma ku lomu swibedhlele vanhu va ku tinese ti khola ngopfu i mhaka ku munhu a nga na calling ya swona swilo leswiyani swi tane le teachereni va a va na calling ya swa munhu o ya hi mhaka ku i lava ta ti fikela ndlwana. Hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Sweswi ku ya vulavuriwa hi swa voluthuli loko swi kumekile ti-interest ta tiko vo lava ku va na ti-project ti sunguriwaka hayi hi na case ya Lithuli lava 35 million and a yi nga to vuyisela nchumu a swi nga ta pfuna nchumu na lava nga dlayi yena a va ha ri kona ka ha ri hakosa vatukulu va vona so hi leswi tiko ra hina ri nga fika kona. Mara hambi va nga ha ri kona a ni ngo vatukulu va yena va fanele va tiva ku lexi nga dlaya kokwani i yini. A hi swona va ta swi tiva ta mani hi ku ntukulu wa mudlayiwa u sele na ntukulu wa mudlayi ene loko swi endleka a va nga si beburiwa i mani a nga na ntiyiso a nga ta swi tiva kwalano. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Se Khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni la ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona that's why ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni cokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku ku na problem ngopfu tiko leri. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Loaded FM akoma ndlela hi ta va kha hi yisa mahlweni nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ndlela leyi sweswiwani hi la ku bula na lava yimelaka van'wana va minhlangano wa maphorisa lava hi lavaka ku va hi bula na vona hi lava ku bula na vona va hi nyika xifaniso xa ku loko vo va kha va twa maphorisa va kha va khumbeka ka timhaka leti va ri yini nako va ri va la ku fikisela va la ku va la ku hetelela va yisa ku yini amahlweni ku ya mahlweni ku lwisana na timhaka leti ti nge le ku vulavuriweni ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka leti ta mintlhontlho leyi maphorisa va hlanganaka na yona leyi hetelelaka yi endla leswaku va tikuma va ri vugevengeni hi ndlela yaleyo. Matsalani general wa IPUSA Independent Policing Union of South Africa tatana Mpho Nkwini ka hi lava ku bula na vona nhlekani lowu ibe hi twa ku vona tani hi maphorisa kumbe minhlangano ya yimela vatirhi ku yimela ku maphorisa va ri yini ka mhaka yoleyo. Kusuka kwalano loko se hi heta ku bula kwalano loko nkarhi wo hi pfumelela hi ta nghenisa kantsongo ka timhaka ta hi nghenisa mutivi wa nawu Abigail
engobeni leswi ni nga vutisa a veri va lunghekile ku va nga hi hundzisela hungu leriya ra ko hikokwalaho ka yini nandzu luwa wa ku tengiwa ka ku dlawa ka aka wu hundziseriwe mahlweni ta swi twa sweswi ku nga ri khale ivi kusuka kwalano hi bula na warrant officer PT Maluleke warrant officer hi bula na vona kusuka ka Limpopo SAPS Commercial Investigation Unit or kumbe Investigating Unit va kha va vulavula ngopfu hi timhaka ta ku lemukisa ka vukanganyisi lebyi tala ku va ko loko swi ta ka timhaka ta ku va vanhu va hetela va tikuma va kha va tekeriwa timali hi vukanganyisi lebyi bya vanhu ngopfungopfu laha swi vava ko i ku vanhu va lava va tlhe va ku hi maphorisa hel swi vula ku va swi vonini ku hi mpelampela maphorisa mi swigevenga tatana nkuni ka hleka Kalanga Rashid kusitimela ku kaenga na James hey mati va va ri to lamele switarateni va ta mi hlupha so ku rin'wana tatana nkuni ka hiko loko mi suka kwala ka ku titimela ku penga mi ta cinca se mbula swa ku no kusitimela ngopfu ya tatana nkuni ka khensa swinene loko mi kote ku va mi tinyika nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu xiphiqo hi lexi mani van'wani va swirho swa ndzawulo ya maphorisa va khumbeka ka timhaka ta vugevenga ni tshemba ku n'we tanihi union kumbexani mina swo swi vula ka xiyimo lexiwani mi sungula kwihi loko mi kuma ku van'wani va maphorisa se swigevenga i mhaka yin'wana yo chavisa leyiwani loko mo languta va ka IPID Independent Police Investigative Directorate va ta humesa na xiviko xa ku maphorisa va nghenelele ngopfu ni ka timhaka ta ti-organized crime vugevenga lebyo hleriwa lebyi va yi humese kwala ka womachi nhlayo ta kona a ti tsakisi mahaxi so problem yi le kwila hina hi vona ku ri na problem ya ku swiyenge swo fana na vona vo IPID wala na swiyenge leswi a hi ri na swona ku sungula mo ni sungula hi IPID na problem hi kulukumba ngopfu ya ku kayivela ka vulavisisi kumbe ntokoto wa vulavisisi bya ti-officials leti nga kona kwalaya hi swona swi endlaka leswaku maphorisa va tikuma ku na loko va khomiwa hi ko tala va gweviwa se va tlhela va vuyela ka vugevenga lebyiya kasi na swona swiphorisa hi swoxe xi fanele xi va na xiyenge lexiya swo hlawuleka leswi hi xi vitanaka anti-corruption unit leyi a yi ri koho kwalawani va kota ku lavisisa hi ku hatlisa because milandzu ya ku ka IPID yi va yi sungule ku kwala xiphoriseni so a swi laveka ku wa vona maphorisa va sungula ku aka anti-corruption unit va lavisisa swilo leswiwani swi va swi maphorisa va ka kombeta i reflection ya vanhu lava tirhaka na vona lava va va tirhelaka a hi ngo hi valava timhaka ta ti-robbery na na leswa ti-corruption swin'wana swa swilo swi endliwa hi vaakatiko hi vona loko va vona ku n'wana wa vona khomiwile va ta tsutsuma va ya ka loyi a khomeke case ku na 20,000 ni nga ta ku mfana luya wa mina luya a nga ya jele loko mi langutise mhaka ya tolo ya checkpoint mi ta swi vona leswaku na National Prosecuting Authority yi le khombyeni because na yona yi reflecta maphorisa lava tirhaka na vona so loko u ya u rhwele 20,000 u ya ka prosecutor court u ya n'wi byela ku hi ku na 20,000 rand la ni kombela ku mfana luya a nga yi jele se le ku khomiwi na vona mfana luya a nga yi jele ku na swiyenge leswi khomiweke yo fana va ta khomiwa va ta ya jele nemetweni ku nyika khensa swinene hlayisekani ku tiya ku engeta ikhepile inkomo matsalane wa iPusha Independent Policing Union of South Africa lava ka ibula na vona kahle kana sukana na matlhata na mpho kwenika a hi ku tumingisero mena ku angula ku yini ha ri kona ka X u nga tirhisa X kumbe u tirhisa mathebula TP @sabc.co.za hi ndlela le warrant officer va fikile la studio va koho va khome na maphepha lama va lava ku hi nyika wona tanihi swikombiso swa hi laha va tirhaka koho hi ndlela yole ka timhaka leti ta vukanganyisi leti lavaka ku va hi bula na vona ka nhlekani lowu kambe hi nga se bula na vona a hi sunguleni hi ya le ka van'wani va ri hi le eThekwini van'wani va ku eMgungundlovu tindhawu timbirhi to hambana Durban na Pietermaritzburg kambe lava hi lava ku bula na vona va ti tiva kantswa hi ndlela yaleyo na siku leri a ni nge te hi ta ya ku tsutsumeni va lovhi va tima fona na va kumangi a ni tivi ku xivangelo a ku ri yini kambe mhakankulu leyi va vitanelaka yona i ku va hi ta kota ku va hi bula na vona kantsongo hi timinete leta 5
hi leswi swi nga endla leswaku nandzu wa ku tengiwa ka ku dlawa ka AKA na munghana wa yena wu hundzeriwe mahlweni naswo hikokwalaho ka yini. A hi amukeleni mutivi wa nawu Abigail Ngobeni. Sesi inhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM? Inhlekani Lonene bupheti na vunseri hinkwabyo Munghana Lonene. A hi pfumeleni ku swa mugivela lowu nga hundza swi fambise leswi swi nga fambisa swona xikwembu xi kona. Bupheti ni mtwa kahle. A hi sunguleni la hina namuntlha a hi languterile ku hakumbexani se ku ta vona ka xintshunxo ka timhaka letiya ta ku dlawa ka AKA kambe swi tikomba ngati nandzu luwa swa ha hlwelangi. Hi byeleni namuntlha a ku fanele ku endleka yini naswo i ncini xi nga endla leswaku hundzeriwa mahlweni? Namuntlha a ku fanekele bupheti ku endleka leswi hi swi vitanaka pre-trial la mi kumaku ku va ku yimela estate na lava va ku yimela lava va khomiwa va fika va byela court ku hi ready hi cincanini maphepha lama hi nga ta ma tirhisa tanihi vumbhoni aka trial na swin'wana na swin'wanyana leswi hi vonaku nga ku hi ta va na swivutiso ka swoho hi hlamulekile so hi ready ku hi ya aka trial. Mara leswi swi nga humelela namuntlha prosecutor u lo fika a yima court a hlamusela court ku na leswi hi lavaka ku swi vulavula leswi hi xilungu swi vitanaka to canvass issues and va nga vulavuli hi vuenti ku swilo leswiwa swi famba swi fika kwini leswi nga endla ku nandzu lowu u tlheriseriwa ndzhaku u ta yingiseriwa kahle hi ti 24 ta July. A hi le ku yeni ka mikondo ya timhaka ta Senzomeyiwa la? Bupheti swa tikanyana ku vulavula hi ndlela yaleyo mara lexi xi nga ni tsakisa ngopfu namuntlha i ku judge president wa KwaZulu-Natal division hi yena loyi a presida aka matter liya i vulavule marito ya ku matter leyiwa yi tikomba nga ku va yi lunghisele term leyi taku term ya ti judge sungula hi August ku ya le if I'm not mistaken and yi va 3 months so u te ka lava va nga va yimela kwa lava nga khomiwa na le ka state a va ti lunghiseli ku tidayari ta vona ti pfuleka ku nga vi na ku tlhentlisa ko tala hi ku ya hi ku va ku maloyara ama available so sweswo swi nyika ku tshemba ku swi tikomba nga ku yi endleriwe nkarhi lowu yi nga ta ya mahlweni hi wona leswi endlaku ku kumbexana ku va na ku tshemba kutsongo bupheti ku yi nge landzeli mikondzo liya ya le ka Senzomeyiwa. Kumbe vamakwavo lava swa tshembisa na vona ku va ta vuya hikuva swi tikomba nga ri swi hakarimitsu loko swi ta ka timhaka ta ku vuyisa vanhu loko va ta tenga Afrika-Dzonga? Kwalani bupheti rimibyi ri nga va rahakini swinene hikuva ni mi ta tsundzuka ku le Swaziland ka ha ri na timhaka ta appeal vafana lavaya va ka Ndimande va aphila ku the senior magistrate court leyi a yi te a va vuyisiwe already so ku ve na njekajekisano va humanele Supreme Court of Appeal ya le Swaziland mara lexi hi tivaka hi nga twa xona namuntlha i ku va ta ya va ya agiwa appeal leyi so a hi swi tivi ku i swilo swa rini i swilo leswi nga ta teka nkarhi wo tanihi kwini mara swilo swa ku vuyisa ka vanhu va ta tenga nandzu hale Afrika-Dzonga swi tikomba swi nonoha swinene ene na ku tshemba bupheti ku va landzele milawu hinkwayo hi nga tikumi fana na tikhesi letin'wanyani laha va vuyaka va tlhela va kuma ku milawu a yi landzeriwangi leswi endlaku ku tikhoto ta le Afrika-Dzonga ti nga swi koti ku yingisela milandzu ya vona. Ni pfuna ni ku twisisa sesi Abi ku loko sweswiwa ni kha ni vulavula na n'wina ni kutani ku na nkama wun'wana a ku vulavuriwa hi ku na van'wana va nga khomiwaka kambe a na ha twi nchumu ku swi helela kwala ka lava ntlhanu kumbe hi ku na 800,000 i nga ri a swile ku vulavuriweni ku yi humelele yi huma ka mani ku nga khomiwa mani? A ku na loyi hi hlamulaka a ku na loyi a vulavulaka hi swona bupheti timhaka ta ni ta tsundzuka kahle ku a ku sungule na vulavule timhaka ta ku xiphorisa xi ri they are not ruling out mhaka ya ku na lava nga ta khomiwa van'wanyana ku landzelerisa mali liya mara a ka ha vulavuriwi ngopfu hi yona leswi swi tikombaka nga ku lava va state va lava ku ya mahlweni na lava va 5 va nga na vona mara we don't rule off bupheti ku va nga fikelela hambileswi ku tshemba ka hina ku nga ku ntsanana ku va nga fikelela hi ku hekiseka ka 800,000 ya na ku landzelerisa ku a ku ri ya yini mara leswi hi tivaka xoho a ku vulavule timhaka ta ku i business leri va nga na rona loyi va n'wi vitanaka a mastermind laya ka lava va nga 5 va nga court so a hi swi tivi ku business leyi ra mixaka muni bupheti na ku tikoho tin'wani timali leti va nga hakela na toho endzhaku kumbexani before
leya 800,000 kumbe leya 800,000 a ku ri once off. So hi leswi vayingiseri va Afrika-Dzonga va nga lava ku hlamuleka ka swoho ku va va na ntshembo ka justice system ya hina laha tikweni. Sesabi ta bola timhaka leti July leya loko yi fika yi ta tana swin'wana laha hi ya kwele ka zitsetso mo ka va ri khensiwi swinene nkarhi wa n'wina. Hi swona muthetla vayingiseri va muganga lona na khensa. Inkomo Sis Abigail a nga ta sesa a ni swi tivi kokwalaho ka yini minkarhi hinkwayo ni fanele ku Abigail Baloyi kambe Abigail Ngobeni lava hi lava ku bula na hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha timhaka ti fambaka hi kona ka ku dlawa ka AKA i hafu ku bilawara ya 13 hi ku ya hi maphorisa xikeme kahle kahle i yini andaka loko hi kume leswi. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomo inhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi. Holobye Velenkosini Hlabisa una xikombelo eka mfumo. Holobye John Steenhuisen uri vanhu va nga chavi ku dya nyama yo tshuka. Afrika-Dzonga ri vekisile ku tlula biliyoni wa tirhandi ya mapfhumba ya nhluvukiso. Mahungu hi xitalo ya awara ya mbirhi. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Etsani nkowankowa giyani na lekapani uyikhokahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula. Ndinenkinga ni vakashasa wala mkhuhlu kuna mali leya ya kukuma hi vakokwana mathi una 8 years se ndiende amtsabisa ndizendiya sweswinyana andiye ka 5 ka kusungula ndiye vanike date and then aya ka doctor se va hi tsalela hi ya kwale ka SASSA ka kwala ndi vutisa ndi ku why anga qualify kokwana kuve a ni muthova hi wheelchair anga koti nkarhi wa ko vhela sike ngopfu ku huma ni mara a rurumela so baka nga qualify baka ndi appeal ndi appeal va kwata ntsonela vazange va ntsonelile ndi tlhelela futhi loko ndi tlhelela futhi va ku mathi still anga qualify munhu loyi a nga na 8 years mara lavatsongo va yi kuma swa ku mali ya ko yini matihlo a ndi swi tivi mali ya yini mali ya loyi a pfunaka mhakhi la a hlayisaka mhakhi 500 o se n'wemela ku hakeriwa ku hlayisa mhani wa n'wena hiko ni vula ku n'wina mi la ku hakeriwa ku hlayisa mhani wa n'wina na kuna loyi a hlayisaka kokwana ni vula kokwani lava okay a hi sunguriseni kokwani lava va na n'wana wa ku mhana n'wina a swa ku nga mina ai mi ri kokwani kasi kokwani ni vula ku swona n'wina ni vulavula ku na n'wena vafambi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. 13 minutes ntsena ku bila awara ya 10 mani nga heti nkarhi ni amukela warrant officer lava hi bulaka na vona nhlekani lowu hi kota ku twa ku kahle ntungu lowu nga ko vaaki hi nga wu papalata njhani vanhu va le ku tidlayeni vanhu va le ku khomiweni hi mavabyi swi ka swi sukela ka timhaka tetela ta ku va hetelela kumbexani va khutuziwile hambi ku khutuziwa hambi ku i vumbabva hambi i yini a hi tivi se i mhaka leyi lava ku yi landzelerisa na warrant officer PT Maluleke kusuka ka xiyenge lexa xa vulavisisi ka timhaka ta sweswi swa vugevenga byi fambisanaka na swa timali hi ndlela yoleyo mun'wana tinhlekani hi mamukeri ka Munghana Lonene FM nhlekani Botpet ni hlekanisa na vayingiseri ni khensana nkarhi lowu mi nga nyika wona ka siku ra namuntlha loko mi byela vayingiseri nteri hi ta kombela ku va hi byela n'wina mi hi hlamusela hi timhaka ta ku kahle scam yini hi tlhelo ra n'wina tani hi maphorisa leswiwani swi vanga hi ku mavhiki mangani hi twe swiviko swa vanhu vo tala va kha va vulavula hi timhaka to na foneriwa hi maphorisa swi nge titluka swi ku chakala ni tekeriwe timali swi ku yini ivi va ku i xikeme kahle n'wina hi maphorisa mi va mi kha mi swi hlamusela njhani ya i ntiyiso Botpet swi le ku humeleleni ha ri vona tiko ra hina swi le ku tikeni vanhu va kha va rila ha ti vona ti-case hambi ku ri ka TV ha va vona vanhu va le ku lahlekeriweni hi vutomi aka mavhiki malama ka hundzaka hi n'wonini sesi luya swi endlekini sweswi nga endlekisa xiswona mara mo hi nghena amhakeni ya hina hi vulavula ku xikeme kahle i ncini ko va maendlele ya vumbabva lawa ya nga ni vuxisi endzeni ka wona xikongomelo xa maendlelo lama i ku kanganyisa munhu a nga kanganyisiwa xuma kumbe a kanganyisiwa nhundzu ya yena i maendlelo ivi se swi ya ku mahlweni vakanganyisi lavawani va ku tisela mahungu
va vulavula na wena mahungu lama langutekaku ingaku i ntiyiso i fikela i va tshembaka ku ri hi ku a ku na ntiyiso va ta tirha na miehleketo ya wena u ze u fikelela la u tshembaka ku leswi va swi vulaku i ntiyiso u ze u wela eka leswi vona va lavaka swona ya vakanganyisi va lava va swi endla hi ndlela ya vutlhari swinene lexi va lavaka xona i ku va lava ku ta ku munhu a fika laha a va tshembaka once wo ze u va tshemba hi loko se manje va sungula ku tirha hi wena hi loko se hi vulavula hi xikemu kwalaho ku nga va ku ri na mixaka hi ku hambana ka yona leyi nga hlamuselaka kumbe yi nga tirhisiwaku ku hlamula leswi mahaka swi hlamuselaka sweswi ya na mixaka yo tala ya scam mara namuntlha leswi ni nga lunghisa swona ni yo lunghisa 11 ntsena swi tele se ni hi to vulavula hi leswi ni nga lulamisa swona tanihi ku a hi khale ngopfu hi kha hi hlaya na ku ya khoxweni hi kha hi dyondzisiwa hi kha hi vulavula hi swona ku hi kota ku mhaka yi kulukumba i ku hi lava ku ta pfuna rixaka namuntlha hi ta vulavula hi leswo 11 no pfumela ku hi vulavula hi swona leswa 11 vanhu va ta va va kha va relate va ta va kha va swi twisisa ku leswi nga ku swi fambelana na mina loko hi xi hlamusela u ta swi twa ku leswi swi fambelana na yena a hi ngeneni ka swona xo sungula ni to xi hlaya hi xilungu i romance scam or online scam or dating scam lahawani vanhu va foyineriwa munhu a vulavula na wena ingaku mi fane mi twanana ngopfungopfu loko swi nghena hala ka ti-Facebook vana va ka hina vo sesi wa hina vo mhani wa hina munhu a ku approacha kwalaya ka Facebook a vulavula na wena ingaku u lava rirhandzu hi mhaka ku vanhu va ti lavela marhandzu masiku lama swi tlhe swi ya ku futhi ku na van'wani futhi va nga ku skemweni ngopfungopfu vo mhani lavakulukumba lava nge le ku tirheni van'wani va vonaka va ri na timali munhu o ta fika va approacha hi ku hlangana na vona kumbe kwala dorobeni hi ku vona ku ti basela ka munhu ivi se manje a ti hlamusela sweswo ti hlamuselaka swona loko ku ri hi ku munhu mhani wa vana a nga na munhu a hetelela a pfumerini ende munhu yaloyo loko a sungula swi endla ingaku leswi a swi vulavulaka ntiyiso u ta n'wi rhandza i ta tlhela ku xavelana swilo mara xi kona lexi a nga ku languteni ka xona ni twa mi nga vulavula na hi timhaka ta ti-Facebook na yinini ku kambe xivutiso ku ta va ku a ni ngo kumbexani hi nga pfuna ku la ku sivela hi swi vonisa ku yini ku a leswi nga ri swi ngopfu kumbe a swi nge vi na ntiyiso rirhandzu ra le ka Facebook ko va ku ti tekela ti-chance loko ku ri hi ku munhu wa ringeta hi ku munhu a ku sunguleni mi nge swi hleketi ku u le ku hembeni mara a ndzhaku ka nkarhi aka van'wani mi twa va kombela ti-favor tin'wani mi swi vona ku hayi letiwani nga ku se tiya ti tala ti-favor ta kona kasi aka van'wani kusuka va la ka Facebook va tali va ku tshunela kusuhi na n'wina xikongomelo ku ri ku la ku mi khoma nkuzi swa humelela tin'wana ti-case munhu a ka sungule hi ku nga ri hi sweswa swa rirhandzu eka sweswa swa rirhandzu mi ku ingaku se ni tikumerini la mi vona basini a tlhe munhu wa kona a nga hayara na movha loko se manje yena u languta movha kona mi nga ri movha wa yena mi swi vona ku ingaku munhu loyi wona wa tshembeka mhaka yikulu i ku va la ku wina ku tshembiwa and once moze mi va tshemba hi loko se manje va hetini hi n'wina hi leswi swi nga ku humeleleni leswi nga ku humeleleni etikweni ra ka hina ende swa vava se hi tisa xitsundzuxo eka vasesi wa hina hi tisa xitsundzuxo eka vamhani wa hina ti tlhogomeleni ti languteleni romance scam yi kona hi tirha hi tona ti-case teto va tele vanhu ende swa vava loko se swi humelerile emetweni ya vumbirhi i phishing scam phishing scam lawani va mi nghenisela kumbe message SMS kumbe aka lexi xa email va mi nghenisela message loko nghena SMS sweswo hatlisela ngopfu ku presa swilo ku va ku ri na link laha yi nga va ku yi ri kona loko aku SMS liya loko mi yi hlaya for example yi mi byela ku ku na phasela ra n'wina ri nga kona lahawani ivi se manje va ku tlika la ka link leyiwani hi ku tsutsumisa tintiho hina vanhu tlika a wu swi tivi ku u tlika yini wo tlika hi fanele hi va na vukheta ku leswi hi swi tlikaka ha swi tiva na tanihi vanhu a wu tlika swin'wana na swin'wana SMS liya yi ta kota ku ku yivela information loko ze u tlika laha yiva information ya wena hi katsongo va teki mahungu ma wena hi leswi swi va swi kha swi humelela i phishing lero va ku hoxelanyana swilo swo karhi ivi se manje wena hi wexe elo swa twala hambileswi kumbexani swi nga landzelelani na leswi ni lavaka ku vula swona swa twala ku swi na ku riyanyana tihlampfi ndzeni hi ku a ni na tihlampfi loko i la ku phasa hlampfi i hoxela xinjovo xi ri na xikwa hi sweswo ko va matsalelo lawani ngo tirhisa ya PHI mara hi yona phishing lero u hoxeliwa xinjovo ku wena hi wexe tiyisi wo tiyisa hi wexe i dya hi wexe laya hi swo leswi va endlisaka swona lero vona va kha va nga ku tivi vo hlota loko va ri ku hloteni ivi se manje wena u ti phasisa hi wexe hi yaleyi hi vitanaka phishing hi yona ya number 2 a hi khomeni kwalani ni sungula ni hundza hina hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka leswi
swa hlamarisa ku ri ku pfuniwanyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni ivi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi Tuslai ivi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Visa Easy Pay You Card u xava lofo ra xinkwa hi 99 cent eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswi ni vulavulaka na wena i 20 timinete nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava yi mani ya mahlweni na warrant officer PT Maluleke lava hi nge le ku buleni na vona n'wana ni kombela leswi nga sala hi swi tsutsumisanyana swinene ku loko yi ku khume timinete ku nga si ba awara ya mbirhi va hi swi hetini ni ta vitana vayingiseri ni twa vambirhi vanharhu ni twa ku vo va khome yini kambe yanani ka xa vunharhu hi ri i changing of banking details lawani mi ta foyineriwa hi munhu a endla onge u huma a bank ivi se manje n'wina a mi byela ku ri ni kombela ku pfuniwa hina hi va le bank ku na mhaka leyi na leyi ivi se manje n'wina mi n'wi nyiketa ti-contact number ta n'wina na user number ya n'wina once mo ze mi endla sweswo ku nga ri munhu wa le bank o endla ingaku wa le bank hi loko se manje va yivi information ya n'wina ivi se hi ya ku ka ya vumune money mules ku na vanhu kumbe ku na vana va ka hina ngopfungopfu lava nge le swikolweni va nga tirhisiwaku ku va fambisa timali ta vugevenga it's a scam va fika munhu va kombela va ku hi kombela ku hi tirhisa account ya wena ku na un'wana fanele ku ni hoxela mali ivi se hi pfumela loko endla sweswo hi fambisa mali ya vugevenga hina loko se hi apply swa hina leswi hi nga ta ku lavisisa hi ta fikela ka wena i kuma ku wena u nga tivi nchumu se you are a money mule hi wena lowu u tirhisiwaka ku fambisa mali ya vugevenga leyi a yi fanele yi nga fikangi ka vanhu lava tsandzeka ku ti endlela vona mara va ta tirhisa wena hi ya aka leyi ya vutlhanu investment scam or trading scam lawani ku na swikeme leswi nga kona va nga endlaku aka Facebook kumbe ka TikTok munhu a ti endla onge hi yena Elon Musk hi tele ku taleni teto teto tele ku taleni ende tele ku hi vaviseni se ni la ku dyondzisa ku rixaka leswi va swi kha swi vulavula ka Facebook a hi yena Elon Musk loko mo languta kahle mi languta na nomo a wu pfulekisanga swona leswi swi va ku marito ma kha ma vula swona hi leswi hina hi langutaka swona swi tiveni ku ri leswi swa ku mi ta joyina swilo ka Facebook va ku i Elon Musk ri mi ta investa a ku hi mina president ni kombela ku ri mi ta investa mi kuma timali to karhi mi nga joyini vanhu va ka hina mi nga swi hi mina president ni la ku khensa mfana wun'wana wa la Kenya la a nge le ku ndeni yinini i nyika vanhu ti-betting tips na wena loko swi lava yi nga nghena laha swi ku taniya hi swona sweswo mi nga ngheni vanhu va ka hina hi leswi hi mi xavelelaka swona mi nga ringeti na swintsongo mi nga swi tshembi swilo leswiya swa ti-Facebook na ti-TikTok hi leswi va nga ku tirhiseni ka swona ivi se ni ya ka yin'wana advance fee or deposit fee loko ku na ti-advert tin'wana ti nga va ku kona va ku yi xavisa movha mi vona movha wa kona wu chipini mani wu xaveka mi ku movha lowu a wu fanele wu ri mali ya soso va ku hi dile ka special lexi nga endlaka xona hi hoxeli mali hoxa mali yo karhi wena teka mali hoxela ni vona movha nga chip va ku nyika na account hi ku loko wo hlwela wu ta tekiwa wun'wana hi leswi va vonisaka swona i nga hlweli wa hatlisisiwa hi leswi scam swi tirhisaka swona mhaka yi kulukumba ve ri hatlisa i nga byeli van'wana i swa wena ntsena ivi se wo yi tshemba ka sweswi byeriwaka swona hi luya u teka mali hoxa loko u fona va ka hayi wu le ku teni movha i fona va ka hayi le ndleleni a hi la ku sayina maphepha man'wana hoxa yin'wana ya maphepha ku xota maphepha ka swilo swa wena u lahlela a ku na movha nga le ku teni loko u famba va ka hayi wu stake hi petrol loko va ku wu stake hi petrol u lahlela futhi i ta swi vona ku laha no va ku dyiweni swi nga endle i ta sechiwa mali ze yi hela hi leswi va endlisaka swona hikwalaho ka advance or deposit scam hi leswi va robisaka swona hi ya ka leyi ya 7 port cell numbers or sim swap hi leswi swa ti-cellphone va mi foyinela endzhaku ka ku vulavula ka n'wina sim swap foni ya n'wina a ya ha tirhi swona va yi photini va yi cincini n'wina se manje mi nge hi kumi mahungu lama hinkwawo ma ya kumiwa hi vona hi swin'wana swa scam that's why loko mi hlamula tifoni letiwani swi lava hi va na vukheta swi lava hi na vukheta yi phinderi yaleyo ku mina minkarhi yo tala na vula ni ku heyi ni nge hlamuli leyi ivi lo ka la tlhelo la a ni sondolo ti nga ri mina no chava swin'wana ku ve na swi vona ku a tinomboro leti yin'wana yi hana noto kama un'wana ni tinomboro ta hala ka hina ti sungula ti ku 07 yi hana noto yi hava na +27 hi swo sweswo i vugevenga lebyi nga la ku tirhisiweni se vanhu leswi hi fanele ku tiva swona a wu hlamula swin'wana na swin'wana mi twa ende hi tlhela ku tendla nga ku hi tiva ngo xilungu wo n'wi hlamula hi changana mi ta swi twa se manje swi sungula ku tika
ku komba ku a hi vona vanhu va kona ku tele vugevenga mi ta loko hi xichangani i yima kwalaha ka xichangani mi ta vona swa tsandzeka ku ya mahlweni hi leswi va endlisaka swona loko wo hlamula hi ndlela ku hi tiva ngo xilungu hi le ku manje swin'wana hi va hi kha hi ti onhela hina hi hexe a hi yeneni mahlweni hi ya aka debt collection scam lava va ti endla ingaku va londa swikweleti mi byera ku hayi ku na xikweleti xo karhi mi nga na xona swi nge te yini swi ku yini mara va ku loko i nga hakeli swi ta fika laha i nga ta tekeriwa swiyini yini michuzeto mara lexi va xi endlaka i ku swilo swa kona swi fanele swi phusha hi ku hatlisa fast loko ma ze mi vona swilo mi phusha ku swi endleni hi ku hatlisa mi nga byeli vanhu ni ku endlela favor swi tiveni ku vugevenga byi la ku sungula ku humelela that's why swilo swa ti-favor zangi swi nga lungani swilo a swi endliweni kahle loko mi lava ku pfuneka yanani kwale bank we mi fanele mi endleriwa favor hi munhu wa kona loko ta ku rejistela xikweleti wena himpele fika laha u tshembaka hi ku va tirhisa vutsotsi na vutlhari na maendlele na mahleketelelo mo karhi ku endlela ku va ta kota ku rhoba vanhu va ka hina ivi se manje ku va na leyi ya ka SARS impersonation scam hi minkarhi yaliya ya loko se swi fika ka ku va na ti-SARS return va ku hayi ma swi tiva ku aka SARS ku na mali ya n'wina yi nga kona ku mi ta kota ku yi kuma hi ta kota ku yi release hina va ka SARS hi kombela i hoxa mali yo karhi aka akhawunti yo karhi va ka SARS a va endlisi swona mara munhu mi aka ku hina hi lava ngopfu mali sweswi hi tsundzuxa vanhu sweswi vanhu va fanele va swi twa hi nga lavi ngopfu mali a yi xaviwi hi mali a hi yeni aka SARS hi fika hi va byela ku n'wina va ka SARS ingaku ku na mhaka yi nga kona mi ri ku na mali mi tswari va ka SARS va ku hoyi a ku na mali yo fanele ku hakela yona a hi le ku koleteni ka mali because va ka SARS swilo swa vona swi legit yana ka vona i ya vulavula na vona i nga endli ku u endla swilo hi ti-cellphone hi ku foyineriwa kunene hi ya aka card swapping scam hi lava va le ka ATM lava lava va ta ku languta matihlweni va ku langutisa halaya va cinci khadi ra wena a ku na khadi ri nga ta va rimitiwini va endla ingaku khadi rimitiwini ivi se manje va ku languta matihlweni va ku tekisa direction yin'wana hi ku languta le va swi cincini khadi ra wena va ri tekini hi xipidi hi tshama kha hi va vona ko va ku nkateko hi va hina hi tlhele hi va na tivhidiyo leyi hi kota ku vona ku hi leswi le va ri tekisaka swona munhu wa vana a ri ku bayizisiweni a langutisiwa ka direction yin'wana va langutana loko kha ba pin a hi languteni mhaka ku ba pin ani u fanele u tumbeta a wu lo phuta loko ba pin number a bank munhu a nga phutangi loko a tumbeta swilo swa yena a wu fiki u xayinela vanhu ku mina pin ya mina n'wana yi vona pin i ya munhu wun'we i ya wena i ri wexe tumbeta pin ya wena i nga vekela na voko laha henhla ivi se manje u ba tinambara leswi wena u fanele ku bisa swona leswi hi tsundzuxa vanhu leswi ni mi tsundzuxaka swona namuntlha i ntiyiso wa tumbeta bale inkumba ngopfu yi tlhe yi vekela na vekela yo phuta yo ka yi nga swi voni ku foyile hi kwihi kasi swantswa ni langutaka nga ku ni phutini ku swi swa mina swi ta kota ku hlayiseka loko kha yi ba pin yi ri erivaleni vanhu va ta ku yivela information ya wena ivi se manje va cinca makhadi ivi se u hlamala ku endzhaku ka ku tekiwanyana loko khadi wo twa yi ka ku twitwi foni mali yi le ku humeni u twa foni yi ri la futi leswi khadi ri nga nghena halawani ke i ta yimisa sweswo michinini khadi kasi va fana va tekini vo swapa hi yona leyi nge card swapping scam ku va na leyi vitanaka 419 i ri Nigerian letters lawani mi tshembisiwa mali yo tala va mi byela ku ri hi kombela ku mi hikokwalaho ka yini mi ku Nigerian letters swo viteni swa xiswona hi mhaka ku swi sungule ka tiko ro karhi hi mhaka ya technology sweswo ku halaya ka vona yi nga hi rhangela sweswo swi fika ku va va na vutivi byo fikelela ko karhi se hi vitana 419 or Nigerian letter scams vandla yini lawani va mi tshembisa mali yo tala va mi byela ku na munhu un'wana wa ka hina i fane ku fika kumbe ku ta aka ndhawu yo karhi mara lexi nga kona ku hi kota ku a fikelela hi kombela ku wena u hi pfuna hi 1 2 3 hi ta ku hoxela mali va nga mi hoxela na mali ende mali leyi loko va mi hoxela yona endzhaku ka nkarhi yi ta va yi sukile mi yi vona ku na mali leyiwani hi vana mi vona nga ku ya appeara hi yona i mali swa mampela mara endzhaku ka nkarhi yi ta va yi sukile mali liya and once n'wina mo ze mi nghenela ka sweswo swi nga endleka n'wina mi tlhe mi ya kolota bank mi withdrawa mali n'wina ivi se bank mi byela ku mi le ku koloteni ka mali mi landzeleriwa mi nga swi tivi swi sukela kwihi swilo sweswiwani hi leswi ti-scam ti nga xiswona ku nga ri yona mali ya mampelampela hi leswi vugevenga byi nga tshamisa hi swona mun'wana ti ni lava ku teka vayingiserinyana vambirhi vanharhu laha kambe ni vona mi vulangi nchumu hi xikeme xa maphorisa hi ku hi xo xi nga duma sweswi hikokwalaho ka yini mi nga vuli nchumu ku na van'wani va tindlaku maphorisa laha handlela ya xona xexo a ni le ku xi tiveni mara na swi twa kha ku vulavuriwa hi xona mara a hi swi lunghiseni hi ndlela leyiwani loko munhu a nghena a vuphoriseni it's a calling i xo sungula lexi fanele ku va kona mara va nga va ri kona va lava va nga thyaka and a va swi tivi ku loko ku ri hi ku va ri kona a swi nge heli ntsena
Nemetwele Mwanata ayengeta hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na xona xi fanaka hi leswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. 13 wa swipano swa matiko ya dzonga wa Afrika na vaendzi vo huma eAfrika n'walungu Morocco va ombana ku lwela vungwazi eka Hollywood Best COSAFA Cup 2025. Ndhawu hi le Mangaung eBloemfontein. Hlalela ntlangu lowo xonga eka SABC Plus, SABC Sport DTT Channel 4 na SABC 1 kusuka siku ra vumune ku fika ra vu-15 ra Khotavuxika. U nga hambani na SABC Sport. For the love of the game. Oh yeah, muyingiseri u nga hundziwi hi vuhaxi byo hlawuleka byo hlangana na vatatana hi sonto wa ti-15 Khotavuxika 2025 eka nongonoko wa Pewpia hi awuri ya 12 ku fika awuri ya 3 ni nhlikani ya awuri ya 1 ku ya fika ka awuri ya 2. Nongonoko wa Pewpia wu ta haxiwa twi na The Comfort Zone kusuka eka Radio 2000 laha ku ta va ku hlangana tingwenya ta vunanga byo tsokombela no thyuthisa moya. Sydney Baloyi na Bambo Jones u nga hundziwi hi vuhaxi bya xiyimo xa le henhla. Kanaluleni FM #60 matimba ya xiyanimoya. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM akomandela ni na vona warrant officer PT Maluleke lava va suka ka xiyenge lexiya xi lavisisa ku timhaka ta vugevenga lebyi byi fambelanaka na timhaka ta swa mabindzu vucincanisani hi ndlela yaleyo. Se mani teka vayingiseri muhumelerisi ni kombela ku teka vayingiseri vanharhu hi ku landzelelana ivi ta kota ku tlhelela ka mun'wana ti hetisana n'wana kwa hina. Mi nga ngheni hinkwenu ha swi tiva kambe a hi ringeteni lava wo sungula hi loyi nhleka nghena ni makeni mi rini n'we fikile njhani xikala vito vona ni kokwani Phet na ku ta eka mhaka yin'wana mina ni kumeka la Phalavora ne mhaka ya xikeme a le Phalavora xi le henhla ngopfu and xi tirhisana na mhaka ya maphorisa. I kuma munhu Botphet i na timali ta yehe Botphet i endla xikeme a ku ye wa thola i thola vanhu amayini ku endleka yini hinkwaswo i kuma swa ku la xikarhi ku na maphorisa. That's why loko a humeleline a ba timali ta yete vo 250,000 vo 300,000 ku na mali ya phorisa laha ku na mali lonkulu wa phorisa. Loko vaakatiko va reporta i twa a sweswe a nge swi i nga swi ngheni njhani Botphet loko hi tirha hi loko vaakatiko va reporta ku yini xikombiso like xikombiso sweswi Botphet mina ni skemiwile ni skeni ku na vanhu va ku a va na information like i lava ntirho munhu i stranded. No ni nyika ni xikombiso mi le ku jikajikeni bot ku na vayingiseri vanharhu va nga yima layinini la n'wina ni nyika xikombiso mi ku n'wina mi skemiwe 5,000 mi kha mi ku mi lava ntirho xikombiso mi kongoma hi swo sweswo. So ivi ni yana reporta ni ku no Botphet va ni khome nkuzi and then a va tiva for xikombiso ni lavisisa information ni ku okay i mani a nga ni skema i Botphet i ya reporta loko i reporta va ku byela hina Botphet yaloyo hi n'wi tivi waswona ku ri phorisa ri vula ku sweswo a police station. So hi leswi tikaka la Phalavora nemetweli bot a hi tshikeni ya le Phalavora ni themba yi twa karili mhaka leyi mi vulavulaka yona tshikani ku xava mintirho hi yo mhaka laha kambe va ta mi hlamula mun'wana ati laha a hi nkumeni n'wana i nhlekani Botphet n'wina mi rini Botphet mina mhaka leyi ni humelele kambirhi lembe leri leya ya skemi xa maphorisa lexi n'hweti leyi nga hela ni foneliwini hi maphorisa man'wana na va acta ku i maphorisa va ku va Magiyani a ku yena Constable Mabasa nambara yena na yona a ku ni na case mina ni vele yini lexiwani protection order so warrant of arrest ka mina ni fanele ni ta khomiwa loko ku ri ni nga tsutsumi ni vuya kaya Giyani ni fanele ni ta khomiwa. So ni va byele ku mina ni tshama na warrant of ni tshama na protection order ni kombela mi ta ni khoma la ni nga kona ni ka ndhawu ya so va ringetele ku ni chuhiseta Botphet hi tindlela to tala va kuma ku hanyisa lowu a nga twisisi.
so le n'wanyani case ya kona ni ve na case ya ku va ni chayela nitswotswiwile nga fika ni kumeka hi maphorisa then va vuye va ni fonela va ni byela ku he ndoda hi na case ya wena laniwani hi nga yi khoma lexi nga yi swona case ya ngati ya wena yi vuyini yi komba ku a wu dakwe ngopfu so leswi nga yi swona laniwani swi lava ku i kota ku mi kha va hi hlangana swin'wana se swilo ni tsumela hi court kota ku ya ku mi kha va hi submita timhaka ta wena so loko ku ri ku a humeleli hi xihatla case ya wena ta ku mi kha va yi tika yi nga ku fambisa ya jele se leswi nga ku mi kha lexi endla botpet ku ya ni ya ka court leyi ya yi kumeke eka police station nga ku mi kha va yiva va ni khoma ka yona va fika va ku he doda tshuka ka sweswo nga pfuki na siku na rin'we ni kume valandzeleli va hisa va lava hi le ku va laveni too much so mhaka leyi va yi kona brapet ni kombela lava van'wanyani va ti vonela mina ni mbhoni ya swona mara aka mina a va tshama va kuma nchumu va bambile nkezile bot wa mina va bambile ayi twenele wo hetisela enhlekani mi amukele ka amukela lona FM Haye Botpet Mfokile. Mfokile mjani tati? Ni vulavula hi xa online buying xa ku xava online. Va ta humesa swilo la ka TikTok va ku i 34 rand swa ka xini. Ku na mpahla leyi nga koho yi nga ha laviwiki va lava ku yi humesa. You are gone. Mali yo famba se ti-buying power letiya ta online ti fanele ti tshama ti ri ka noto. U yi tlakusa ntsena loko u lava ku xava u tlhela u yi tlherisa ndzhaku. Veri timpahla ti la ku ta njhani? Va ta ku i 34 rand bulk. Ya mpahla ka xini. Loko u xava u 34 rand u humesa loko u za wa ba swinomborelo swa swinharhu swa le ndzhaku ka phini u fambile. leswi le ndzhaku ka khadi leswi ya swinharhu la. Ni mi twile mani Khensile ka mani hlayisekana ni? Inkomu Khensile na mina. Hayi Khensa. Warrant officer mina sweswi ni mi nyika timinete leti ni nga sala na tona ni sala na timinete tinharhu a hi hetiseleni mi khumba vanhu lava mi tlhe mi hi pfuna na ku hi nga swi papalata njhani loko ri ku swa koteka. Khensile Botpet loyi wele Phalaborwa leswi humelelaku i fana ya pfula case a swi kona ku va ta n'wi alela ku pfula case a kota ku hlamusela ke vo mani a swi kona sweswo loko ri ku va n'wi alela ku pfula case a nga za a ta hambi ku ri Polokwane hi tala ku tiva ku vo mani lava nga ala ku pfula case munhu loko a robiwini i fana pfula case hi leswi hi sungulaka kona hi yako aka lava vambirhi lava va kha va zama ku va robaroba swi kahle hi ku papa lava ya va swi voneni ni nge na vanhu van'wana a hi dyondzeni hi swi vona ku swilo leswiwani swi na vurhobani hi nga teki timali ta hina hi nyika vanhu ka swin'wana na swin'wana va mi byela ku ngati ya wena yi wini swi nga tengeri swi ku ngeri va ndli kahle va hatla va swi vona ene swi vula ku mbari mpela ku na un'wana kwala ndzeni a nga swi tiva ku loyiwani hi tshame hi n'wi teka ngati na ku na un'wana a nga swi tivi swi i va ku hi dya yena hi n'wi byela ku wa khomiwa loyi swi nga endleka a ri kona mara lexi nga kona i ku vugevenga byi ta tshama byi ri vugevenga hambi ku ri phorisa loko ri endla vugevenga hi ta ri kuma i tlhe hi tlhelela futa ka loyi a nga vulavula hi ti-number phone loko munhu a pfula case hi lava u vula na ti-number phone teto ti va ku ti ri kona ha ti lavisisi a ku na foni leyi nga ta hi tsandza hi ta yi kuma ntsena mhaka yikulukumba hi vumbhoni a byi veni kona hi leswi hi lavaka swona Botpet mhani va hlamuserini va ku vanhu va nga tshuki va niketa tinambara letiya tinharhu letiya ti le ndzhaku ka khadi loko o zonda leswiyani ku fambeni hiko va hi tekerisaka swona timali loko ma nyika tinambara letiyani swi hi nyika problem mori special loko ku ri credit card yona vo to ve va teketela hinkwaswo ya mi vo to ku va yi ri hachuva se swi papalata njhani warrant officer ku ni salele timinete timbirhi la ehleketo nga si pressa loko se hi ta hala ka cellphone sungula u tirhisa mihleketo ya wena nga si pressa nchumu hi ya ku mahlweni ku yingisela u tlhela u kambisisa ku munhu loyi i vulavulaka na yena u vulavula mahungu ma njhani yingisela u tihleketa u kambisisa ku munhu loyi u vulavula mahungu ma njhani u nga tshuki u nyika vuxokoxoko bya wena eka vanhu ntsena lava nga va tiveki u teka loko va ku vulavula leswaku wo teke va nyika munhu a ku sendela message hi WhatsApp ku ri ni stranded swi nga wena wo teke va nyika a hi endli sweswo lavisisa ku i mani lowu vulavulaka na yena OTP leswi one time pin i ya wena that's why one time pin ya kan'we yi tlhe va yi ri ya wena va ta mfanele va lava one time pin loko a teka one time pin to foni ku kokotlo hi loko se manje va tekini mali hi loko se va tekini swi information ya wena se a hi ve na vukheta ni pfumela ku vanhu vo tala va tshame va hlangana na swona swa ku va ku hi nyikeni OTP ya leyi nga nghena kwalano loko mi ze mi va nyika va teka information ya n'wina hi loko se manje swi herini vika swin'wana na swin'wana leswi swi hleketelelaka emaphoriseni hi yona lexi ni nga mi tsundzuxaka xona mara hi le mhaka yikulu Botpet vanhu loko va skemiwa aka ti-bank card va nga sunguli hi ku tsutsumela ku ya emaphoriseni pfarisani khadi ra n'wina mi nga si ya emaphoriseni hi swona swa nkoka sweswo hi nga sunguli hi ku ni ya police station i ku mali yi ta va yi ri ku fambeni pfarisani khadi ivi se manje mi kota ku ya emaphoriseni maphorisa ma ta mi pfuna hi leswi ni nga mi tsundzuxaka swona handle ka loko ri ku mi nga va mi kha mi lava nambara
ya brigadier Ramukolo lava va nga nkulukumba wa hina loko swi ta ka commercial crime hi ku na vona va hi pfuna swinene hi vona murhangeri wa hina ni nga yi niketa loko ri ku mani pfuna yi nyiketa tinsa leti second ta khumba. okay number ya brigadier Ramukolo i 071 481 2944 071 481 2944 hi vona nkulukumba wa commercial crime investigation unit warrant officer nga ri ndzameni vona ka ribungwana naswona hi swona voma ka ribungwana no akhetsa swinene warrant officer siku ra n'wina rivele rinene ku dya ku engeta khense swinene inkomo sweswo mingisi Munghana Lonene FM warrant officer PT Maluleke a hi bula na vona kahle ka lowu tshemba xibele tindleveni na nambara va mi nikini i ta kuma nga yi tekanga siku ri wata ku he khalaka siku leri mi kha vulavula na mina ni ta ni ri hava nambara yaleyo kambe nongonoko wa humelesiwe hi Ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula dzumba ra mina i nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani mana siku lerinenani tata edzaleni nkowankowa ngiyani le khabani uyikho kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM magombandlela